رشز برین مامه رشز برین دار مامه دینه وز به حال مامه وره سردانم جارگه رشز برین مامه رشك أفالم توجون خمك رشز برين دار ماما رشز برين دار ماما ديني وزبي حال ماما ورا سردانم جارگه رشز دل برين ماما رشز برين دار ماما ديني وزبي حال ماما ورا سردانم جارگه رشز دل برين ماما شیرینه رشز برین دار مامه دینه وز به حال مامه وره سردانم جارگه رشز دل برین مامه رشز برین دار مامه دینه وز به حال مامه وره سردانم جارگه رشته از دل برین مامه روز باش صباح بخیر سلاورس تماشاوان عزیز داویه هفته دست پیکر ما ای روزی بستانک خوش بدنگ پروین حسینی ما دست پیکر بله بینرین عزیز داویه هفته ای روزی تیرو تیجیه مجارمه گلکی گرینگه اما ای رو بحثا نخوشین هستیان بکن و که وینجی دزانن وان دمین داوی پرانی جد زارو کانده نخوشیان سکولیوز یعنی خواربونا هستیان گلکی زیده بویه اما جی ای رو لسر و مسئله بسکتن هر وکیدن او نخوشیان زارو کان پشتی دمکه تأثیری پسیکولوژیا وان جیدکه هما بیجین اما ای رو به هر آوایی بحثا مجارا خو بکن وینجی دکارن بشتاری پروگراما ببین تلفننامه 0506 657 533 62 کرم کن وینجی پرسن خو پیام خوش بنا بشینن امیجی ببرسوینن گلک میوانه من هیجا ایرو استودیو مدنه کرم کن میوانه خوشی ناس بکن پاشه مدست به صحبت آخو بکن پسپور ortopedi و travmatolojiye Ubeydullah sevgili Mamusat bxeyrati. Odeyş razı. Tçavay başı. Başım tçavay tu başı. Aji gelek başım saatata hoş. Pedagog Eyüp Ok bxeyratın. Serçava. Tçavay Mamusat. Akhir canım baş ben inşallah. Zuda hevdu nedit bu. Beli. Sara serçava rati Mamusat. Gelek spas. Stranbeş Pervin Hüseyini Malat Ava Ali Ekber Ergün Ali Can Koçer Saim Ertem gelek spas. بله بینرین عزیز اما دست به صحبت آخو بکن لیکرم کن ام ویترا خوشی تماشا بکن که ام بنرن هرگلین مجارامه ایرو چنه کرم کن دزاروکان ده هری زیده نخوشی نزله، سرما، گرماهیالاش
التهابا گوه هندرین، التهابا گوه ناوین، ایسال، برونشیت، قرابونا خوارن و وخوارن جهریبون تین دیتن. جبلی وان نخوشیان فیزیکی، نخوشیان جبر کم لباتن جی هنه. هنزارو لباتن وان کم آنجی زیده تین دنیای. وک میناک زاروکن 6 تلی آنجی زاروکن 3 تلی. ev rew jî li ser derûniya zarok, malbat û civakê tesîreka çawa derdixe holê. Her wiha ji ber ku zarok çenteyê xwe tenê davêjin aliyekî xwe û li ber kompûterê zêde disekinin, û zêde bi telefonê dilîzin, şeklê estî û îskeletê wan xira dibe. Carinan jî ne ji ber sekna şaş. ji ber xwarbûna marî pişta wan ango skolyozê îskelet xera dibe. Nexweşiyên ku zarok pê dikevin û rêbaziyên jê parastinê çi ne? Nexweşiyên ku tesîreke neyînî li jiyana zaroka dikin kîjan in? Ji bo psîkolojî û fîzîkî zarok baş mezin bibin, divê dê û bav çi bikin? Skolyoz çi ye? Sedemên skolyozê çi ne? Çend cûrê skolyoz hene? Skolyoz nexweşiyeke ji zikmakî tê an na. Skolyoza bi zarokan re çawa tê ferq kirin? Ferqa skolyoz û sekna nerast çi ye? Rêw rêbazên tedaviya nexweşiya skolyozê çi ne? Di tedaviya skolyozê de giringiya egzersizan çi ye? Ji bo zarok ji skolyozê bên parastin divê çi bêkirin? Di skolyozê de ferqa jin û mêran heye an na. Herî însan kengî bi skolyozê dibe. Di nexweşiyên zarokan de faktorên ku tedaviyê zehmet dikin çi ne? Bersivên van pirsan û agahiyên din, tevî şîroveyên mêvanên pispor bi bernameya Dawiya Heftê wê bê ser ekrana be. Dawiya Heftê dest pê dike. بله ما دست بکر حقیقتا جی دوان دمن داوی yani xwarbûna hestiyan zarokan da gelekî têdîtin bawer dikim sedema ve jî dema ku zarok diçin mektebe canas çantê wan dibênin mamoste min em nikarin rajin ew hîn biçûk in hîn heft heşt salî ne diçin mektebe ew çantê giran têdixin bilê xwe û carna jî bixabin têdixin milekê xwe davêjin milekê xwe û piştî demekê jî nexweşiyên wek stû wek skolyoz wek hestiyê wan de xwarbûn derdikeve holê yani malbat vana pir tê naxin serê xwe bi rastî bêjin tiştek nabe lê demekê dirêj de piştî demekê ez bêjim îca nexweşiyên hestiyan derdikevin mamoste û her wekî din ev tesîrî piştî demekê jî yani tesîrî psikolojiya wan jî dike em ê bi her awayî îro li ser mijara xwe bisekinin lê di serî de ez ji te pirsim mamoste branşateye tu pisporê vî karî yani ev nexweşiyên zarokan ên hestiyan piranî ji ber çi çêdibin û dema ku zarok tên bawe ji ber çi piranî ji kîjan nexweşî tên bawe vê genek nexweşanî ku seknê nerast bî em bijî mesela çente dêdine ser pişta xwe xwe tawînin bele ya jî mesela keçik mezin dibin şerm dikin xwe tawînin xwe veşêrin ji ber wan jî çêdibî ji xeynî jî mesela veterê de jî behs kirin mesela ku sazê de telefonê dirênin ya ji xeynî jî mesela zêde ser bilgisayar dimînin pişta wan xwar dibî em ji vî de dibêjin kîfos û mektebê ji ser masa heta var zêde xwesa xwe dirêj dikin mesela serê ewlî geleke em dere rast rûnê vêgevek evê zarokê ku vêge mesela ku mezin dere rûnayînin zarok jî çav li wan dikin vêge mezin çavin zarok jî ew dikin çav li wan dikin tê bîra min diya min her tim ji min got rast bimeşe rast bimeşe vêge mesela xeberê me çiqa jî mezin bêjin ora rast bimeşe watî ku ew dela rûnayînin zarok jî çav li wan dikin ew rol modelekê mirona ji xeynî mesela em bêjin mezin dawamî telefona dirênin xwe dikin ku zarok here bêjin ona dev ji wan telefona bar de here dersê xwe şitexîne zarok çav nakin dibêjin mesela mezinê xwe rol model dikin ji xeynî jî mesela wextê ku em rûdinên gelek em daha rûnên çawa mesela wextê aglabî vêge seknên rast nîşane xwe bidin aglabî wextê ku em çine derek ji bonî ku xwe rehet bikin aglabî xwe bardin bele xwe bardin wextê ku xwe bardin ev tê ser pişta wan birîn tê ser pişta wan wextê ku birîn tê ser pişta wan xwar dibî ji xeynî diver de ku zêde kirêşan me çêdibî fitix çêdibî ev fitix mesela te ji ber seknê rast nerast dema kam pişta xwe bidim paş mamoste omrîlî xwar dibe ne piştî demekê ew jî ev gozekê min rol pêşe pişta xwe didin paş inca xwe rast dikin
جا بريه ور تفتي سر بشتمرو بله بيجا مثلا بري سر بشتمنا اما جبوني كو ام داروني كلك هم صام جوزكي خو يعني قالشي خطان بيخنا جي خلطغي ام سري انشاءات كن وقت جام قوتيه ديخنا درك دال صراس كن جبوني او ترى النبي وقت كو مثلا صادارون اشتن افزنده ناجي بدن امرو وقت كو بشتمرو دارون اشت مثلا ملمرو سيمرو تفجبري راس رودني لدمك درجة مكانم راست رودن ما مست بس أنا كاز وصار رودنم لبشت 2 ساعتان جانا بشتام تنشبر بيجا مثلا جبونكم بشكل عادي بيت كاري بشكل صخور باش ببدي بالجي وقت كاري بخ بشتاخوا صايج كاري مثلا بشكل صخور عادي بكي اما قالك افجوزك قالشي منو قالك الباش بي سريو كي شام قوتيه ديتنا سر هف استفلامات كن قالك بدن يمرو صار سري بوجبونيكو بشتم رودا زندنا جيجي جغاين يجي مثلا سكن راستنا بيجي ام تخام راس جيرونن نك زارو كره سخوليوز بله مثلا سخوليوز نجبن جبرن سكن راس شدبي كود يابي ذهبي يعني بدني ذهبي وقتك زارو بي مثلا زوما زندبي ام بيجن ناسالي سيزا صالي ده جنيش دو كاول بشتوان ده خوارد بي سخوليوز ام بنشي بيجا وقت ام بشتم رويا ام بينشاب امور كمينه وسيرفيجي مثلا دوا نوزده زعفترانن وقتی که افسا خوارد بی سه شکلنده یعنی پشتمرو خوارد بی یعنی صا دنگی خراد بی مثلا وقتی که زیاده ایلالمیش به مثلا سنگ کمرول خوارد بینی یک جور دمینی یا ملک کمرول خوارد بینی یا زور دمینی یعنی شکل امرو شکل زاروکا خراد بی یعنی صا خارج دمشق نفسه يعني ده خوارد مجين نه مثلا شکلی آن نسر خاطر کم وش غاين يجي مثلا وقت كو ديوان زيادة قداريوم كا لوان بريني كود بريه دكو ام تشخيص بكن بعمليات مثلا نك تداويه باش من اما وقت كو درنك مان اف زيادات كا سخوليوز وقت كو زيادات كا اقجيروان قلبوان دور تانك دبي جي نفسوان قراد بي وجنجوانا قال لك وقت كو مثلا بيجن درجه يبقى 35 45 درجه بيجن جوانا عمليات لازمه اما بريه بيدجي کودی آن دیقات کن مثل بکشکار زفت جلبی وقتی که سری آن شوشتن سری زارو که شوشتن دور ده کارن پشتوان برینن بگم از سر خوجه ایشالا مترسک نشام دن که چام گلکم دیقات کن گلکم زب دال گوداری کن و جای نیجی مثل زارو کده کدوس طبعا خبی پیوان مثل دنگی نباش بی بنه پانی مرو شخونه كارم باzdın نفسه یا پیکی آن درج بی یا کرد بی يجي مثلا دنجي كيم بي دور دجي مثلا جبوني وي دنجي بشتم روسا خوارد بي مثلا ام بيجن دو تشيت سكوليوزايا يك فونكسيونال سكوليوزايا جبركو مثلا جبركو مثلا دنجي مرونا ساغلام بي وجمز سكوليوزا كيدي جايا ادولسان ايديوباتيك سكوليوز يعني كنت تشتكتنا بيجي هناك انسان ده زاروك هذا يعني جينيتيك ام كارمش جينيتيك بلكي يعني مثلا تو ندني زعم زانشيا بيجي ندني ويش نكت يورتي يعني تو ندني تنا بيجي يعني زاروك قاجي ايش خوابي ام بيجي بلكي عائله وان جابي بشتون صاخ وادبي جد بدا قالك بريد ام في بزامرك جيا مثلا ديوان وقت كسر وان شوشتن سري زاروكا للبشتون دار ميزينن مثلا وقت خطواندن كامل وان aynı seviyede والمساعده بكنا مثلا خوجه نشامدن تمام نشامدن بلا بلا ممكن نشامدن جبو كم جي باشتر فهم بكن جبوني كلها ببينن مثلا خوجه ما بلا بشتي خب دما بله فردا دفردا مثلا اف سرزيكي عمرك كمية مثلا خوجه راسته مثلا سر رزكه وقت يكون مدرسه خو سيد بر يد سري صاروكا شوشتن دفردا قال لك وصات ام بان حصيه برين كيف حصتي سر زي رزق ده يعني مثلا كو يعني بدي استاك كارم فهم بكن بدي استاك كارم كنترول وقت اللي بدنا شوط في رزق خلزاني دفردا مثلا كوليرنا صار سر رزق بي تو عندي شيتنا مثلا خوب طوينه خوجه كو خو طوانجي مثلا صامل بشتيرنا بشتير فردا ابي كو سقوليه ذهبن فردا خواربي يك صار اغلبي صار شدبي مثلا صار جورد مي كان راس بسكن يعني صار وقت كو طواندن فر يجي بيالي جورد ميني جورد ميني مثلا افتسي جزء مهمه مثلا وقت كو مسلا ولي ماليرنا مصال ليرنا بيجو مثلا كو ما تشك نديجي كو شبه لي مرود هبي قال لك انا اورتوبيد دكتوري وصدر ليرنا مثلا سر زيك
مثلا سر زيك وقت مثلا أغلبي ديان سر زاروكات شون بيشتغل صوت كان مثلا ميزينن خاطرات مثلا خوجة خاطرات خوجة ما شاء الله تام راسته أما بيجي بس كريكتنا لا صانك شو قنتيتنا ما شاء الله صالما جد فردجي أزي بعد تسكي دي جيبكم ما جو دوس صبانلق كوبيمرو ايكو بنا كورتبي بنا جوان باص يجي مثلا أو عرقي تشوك ميجبي جبري جواتي كوب بشتخو جبري كوب بشتخو راسك جانس خوريوس بري شدبي جاجبوني يجي مثلا از تسكيري بدم خوش اوكيا صول خوش بي خوبي بلا بخو افتس يعني ايكون بنين جوان راسته مثلا خوجه راس خوياتك اما مخصوص كو امنيتن راس خوياتك اما انك انسان رجي انك تسادة دنجيته جوانا مثلا كو راس خويا جيبك في لماذا راس بيجي جوانا مثلا özel tabanlık lazım دبي دوها بيغو صدينا برهف صدوز دينا صبوصة جاف دوربن هني صاي هاردوك ملي خود ريش بك مثلا از اخوات اوكا مثلا اب اوكا دنجي كيما اخوات ما وقتكم مثلا ما في تستيكر جويلات بيجن ارم سترونغ تستي وقتكم ما في تستيكر مثلا قوته افشك بقوات ما ام طبعا ديخنا بنا بي ام جاري كدي لدرين اغلب وقتكم بقولي بي ما كنت طبعا خصها بنا بي اغلب بقوتي تجي يعني دنجي تجي وجغين يجي مثلا سربيك مينا سربيك مثلا وقتكم سربيك بينن بي نشاندن ما بي ناتشا دنجي يعني بي سو اكتبي درزه جاي وقتكم بيدنجي بيجي كو سربيك امان كو زيادة أكبي جوان إنسان رجي أزل طبعاً لازم. أما لو جرك نلقى. جرك نلقى سر كم صار روشلي جرك كم صار رونين. صار سكنن مثلا بيجي بن بي إم ده طبعاً لقى زيادة من نادرزي من جام اليدي برينن. مثلا بديج زيادة دنجا ناقري. جرك بي أوك سر بيك جرك أزل طبعاً لقى دنجا دبي. تمام هو جزاء سباس. مرة والله. Yani kesin ku pişti ku taban tekin hundre şikale xwaz bejim. Wana pirskek namene. Vega ku em bejin skolyoz. Hatta da derece. Ku jiber piyawan bi aglabi mesela hatta da derece em bejin ne skolyoz hatta. Ku hatta da derece ne skolyoz. Aglabi em bine piyawan direnin. Özel cihazla yani çine seri reçove piyawan çana bine paniyawan çana dimini. Emruan dere hassasiyeti o andırının. Ağla bir kuşbuni var mesela özel tabanlık çekir. Em semayri carekli gazi vantkin. Em filmi o andırının. O çünkü jber paniyon bir avskolyoz ağla bir rast mi. Yani mesela semada, şeşmada. Ama tedaviye ke hesana ya ne zor o zaman. Karın tedaviye ke hesana. Tedaviye ke sayı. Ama em bejin adolesen idiopatik skolyoz mi? Em bejin mesela jber nejber tabanlık yabi. Şu bedeneyi de nekhoşaniyi ki sahibi. سر علماء ده درجة قالك هم شش ماي دي أم ليبرينا كاف درجة بو 20 درجة 15 درجة كو زيادة بك بلكي جبر بدني بي قالك دفردم تدبيري بسين يا مثلا بيجن قرصة بي عمليات لازم بي عمليات بي فيجا مثلا عمليات فيجا جي دي نوكي زماني بريا زماني بدأ ما أشق عمليات كر فيجا سقوليو زيادة جي دبرية درجة أم بيجن بيومي يونلاندرمالي قبالة عمليات همشيتكن mesela çam bel fıtığı da boyun fıtığı da tam kapalı tam endoskopik mesela emçetkin dereki usab çuktam bejin santime küçüktür yani 0,5 milim hatta 0,3 milimede em durdam katkin em durdam boriyek dekna navi boriye de kamerada mü fıtığı kina ekranda mesela mazındıkın ha vakti ku mazındıkın ji durda damarı siniri أو فتقي بعالتها مواد كان زرانة دوان سنيرة دوان فتقي جو تكشين الدرتينا بيجي مثلا تكنولوجي بو يدي صار قدر إيشه وزارة مثلا دو ساعات 6 ساعات يعني بيجي كيكو بشتي زيادة دشي نكاري بريفها ششمة صالك ادي بي وقت شاو بي جيل كان صاد إشاندرية بشتي دو ساعات شوات كاري بريفها ورا يعني شوان تبي وكي نورمال إنسان
جا نخواهش دویر تداوی و ساده دوستا شاش بینن بیام چاو باش بون چاو 2 ساعت هم ساعت ما تسر هم دیخواه Yani teknoloji çıkas peş tabii. ve biçev tesiri tıbbi jidike, tesiri tabii loji bir dike. geldi bu orami de maksada ma çiye jiboni ku ev godariye matkin bibinin hem kurmancı yani belki belki Türkiye video binin doktora godari tkin ama kurmancı sual bilgiye suatının yani belki ama ev ku mesela Türkiye nizanın jiboni em kurmancı baskin jiboni ku dalal fehmkin وجغاني مثلا بريده ببينن اركان تشخيص بيجن وجغاني يجيب لبزام كو تداوي صاجيانا مثلا بلكي والات موان در تداوي صاتنا بن اما مثلا باجار مازن Bele. تداوي صاجيانا Bele yani hakikaten jî tedavi cür bu cür êdî tedavi heye mamosta. Le dixwazim dîsa gotim benim ser zarokan yani dema ku yani van demen davî de zarokan de jî gerek nexweşiyên hestiyan nexweşiyên astengiyê fizîkî derketiye ez bêjim. Ev jî bi her awayî tesîrî zarokan dike hûn bahs baş dikin yani ameliyat heye tedavi heye lehîm pir biçûkin yani tiştekî fam nakin cana diçin mektebe havalevan hanekê xwe li wan dikin cana zora wan jî diçe ji vî alî zedî jî dixwazim ji Eyüp Hoca bipirsim zarok mamoste ku nexweşiyên mamoste jî bas kir weka skolyoz an jî di hestiyê wan de nexweşî hebe an jî astengiyekî fizîkî di zarokan de hebe zarok pir fam nakin jî yani oxtê zarok bûn mesela di hişê wan de menjiyê wan de pirskekek hebe ji ew zarok nizane ku çi bîre heye li dema ku nexweşiyekî fizîkî heye zarok jî dema li hemberî hevdû pir bêbav in ez bêjim yani hevdû raxne dikin henekê xwe hevdû dikin ev jî gelek tesîrî psikolojiya wan dike îce di van rewşan de divê em çi bikin em çawa tev bigerin bi zarokan re çawa biaxivin zarokê ku mamoste pasakir skolyoz wan hebe jî ev ku astengekê wan ji alî bedena wan ve destekê wan tune bî piyekê wan tune bî dibî çavekê wan tune bî ev zarok yani di nav civakiyê de jî hêja jî em wan tam qebûl nakin em bên yani kêmin ji me kêmtirin ji ensanekê wek me kêmtirin û em bû çavê wan fetkirin ew ji wî di hişê xwe de mejiyê xwe de dizanin û bûyî hîsê jî ew dikin yani xwe kêm dibînin ew jî ev jî derûniya wan hêdî û derûnasiya wan zarar dê wekî em bên psikolojik salamlık yani ew derûnasiya wana xurtbûna wî hêdî bêxêr dike kêm dike ja di videkê de wezîfet dike be sê ala yek civakî gelek civakî wan qebûl bike ji bo ku derûniya wan derûnasiya wan xira nebî gelek civakî wan qebûl bike hêdî civakî jî ez bawerim digore êdî tedî veka heftiya ew heftiya astengera heye êdî dibin bê heftiya bê astenger yani engelsiz engelsiz hayat haftası gibi böyle. Bele. Li servî hêdî ez bawerim yani mijar jî zêde bûne û civakî jî li servî hêdî îdî ew dike yani wek awil bû çavê awil li wan nanêre ji xeynê wî ev ewkek bû yani ewkek bû em çawa bêjin piyek bû piya duwa jî malbat e gelek malbat jî bû çavê wan teneke nebêje skolyozê wî heye yan destekî wî tune ye piyekê wî tune ye ev astengekî wî heye wê jiyana wî heta ku sax zarar de gelekê bû çavê li zarokê xwe çimkî em çawa jî bikin astenga marif yani diyecek de hebi morojiyeki dijere vekir reyeki diye morojere vekir bu yere jiyana xotkare çetir u baştır berdevam bike u xurtur xoştur ji tkare bike asteng jiyana hamu insan de malbat u civaki geleke vi çave lewka bnere astengera yani merev nizane esbe çora sene bir avay şu an bu fikrin mesela pırsım evkiyet psikoloji terimiyede terim literatüre derûnasiye de ew derbas dibit be psikolojik körlük. Mesela astengekî mazina zerk insana re heye yani jiyana xwe de xwe zafek ew wan hene
نزانن خون باش او ناکن ناز ناکن اوش جعالیوان آستنگیک جعالیوان به اوش مثلا آستنگیکه یعنی گاوی کو پیک امروتنه به تمام آستنگیکه دسته امروتنه به سکولیوز امرو هبی آستنگیکه لبلی گاوی کو امرو وی زیادت مجی خودت هش خود امرو زیادت مزن نکر امرو پچوک کر امرو گاوی کو پچوک کر و الجانا خو امرو کلیکی که پاجیه که مزن فکری وجه خیم امرو زنه کو آزادی امرو نب وی کماسیتنه و ریه که دیم روش خوره بکی وی که چوا کو آب یک مرو پیشای دیگری آب نسکنه گاوی کو تجیبو ریه که دینی و ریه خو بردام تی نسکنه خوره مالبات جه یله که بیچاره لزارو که خوی کو آستن جوانه ده میزینن و یله که اوه کو آستنگرن جی یله که اوجی بیچاره خب بنیر یله که اوجی بیچاره یعنی اوش قبول بکن نه او کی کلمه آستنگی کلمه کماسی کلمه لبل اخلاقی حمیه یله که اف نبی معنی کو جانا من ایدیش اوروپا و خرابیه بهری قبول نکه سپیشیاوی ده اف تبی ماموستا گو یعنی گو مالبات گاوی کو زارو که خوش شوشتن تکارم ببینیم شاوی خوشی هنک او کیوان تکارم ببینن وکی تشه وکی یعنی آستنگیک آنجی نخوشیک بواره تکارم ببینن گاوی کو دیتن در بعض الناشنه تختار تپیشی ده شالی درون ناسی و سوریجه که مزنه هه سوریجه که مزنه هه اولی شوق در باستین اف همو مالبات وی سوریجه و همو زاروک وی سوریجه در باستین اولی شوق در باستین یا او دبی چوا چه که ساعتی نه پاشینه که انکار کرد دبی چه که ساعتی نه نه اف آستنگ نه اف سکولیوز نه شخوره تشخیص دادی نسری وقتی در دور جد بشه قبول جنا کنه قبول نه دبی اوتنه تشکیتنه اف سوریج استاندارد همو چیزر عینیه او شوق گاوی کو در باستین انجا انکار aşaması değil. Yani kabul nakin. Evci devam ki evci hediye خلاص دبي انجا الاوكي تقرن. çok ما مصدقو تاني تختار. تاني تختار كاتشيه. çare مجرب بينن. تكابنا اوكي. يعني كا امشكي كامشي بكن جابكن. امشكي برسن ام جوابتن. وهيجا يجا كوتشونه با اوكا برسبورا ما مصدقو لا tamam سكوليوزا. هيجا هدي قبول تكن. پشتی قبول کردن جی امتحان پاشنه که جب آخفن لبل پشتی قبول کردن جی هجا ایشوان درجه و درونیا وان دجی هجا جی کماسی بردوام تکن یعنی خلاص نابیل ورده که گاوی گوچونه با تختار تشیز دانی گولا نخوشی اوه و وی اوه ساخ ببه هجا جی خلاص نابی ایجا نو دست بید کنه و سما مستا پشتی که نخوشی هات تشیز کرن زحمت هجا دست بید که بله یعنی پیواژو که نو دست بید که اما بحثا بیجی بکم با مستا لهی نقطه مهیه از نخوازو با پر عزیز بکم اما هم که بهنا خو بردن اما استانه کادی جی پروین حسینی گودار بکم پاشمه به صحبت خود ایسا دوام بکن کرم که پروین
kevamı Eskevim kevan Zaralim Kakemamın Eyalalim Minnetin destine Zaralim Kevamın Kevamın Minnetin destine Kakemamın Eyalalim Mesyamin dostu Emanali Kevamı Kevamı Mesyamin dostu Emanali Kahemamın ساعت خوش مالات آوا پروین گلک سپاس بله ام دوام بکن ما مستطع بحثا او که دکر یعنی پشتی که نخوشی تشخیص کردن زاروکان ده ایجا پیواژوی که نو دست بید که بله. همش با مالباتان همش با زاروکان هم بیجن بله. ایجا دوی پیواژوی ده مالبات و زاروک ده بلی چی باردار بین چی دقت بکن بله یعنی درونی آن درون ناسی آن جو پد ایدی اقلبی یعنی خراد بنا و صاحب يعني هم خلال بهم دجت كذا أو كذا يعني رختنا كزعمت كذي بيشيان قبول كرناوي هي وأمجيرو بيفا يدي شوا في زاروك رجعنا خبر دوام كنوا شوا رجعنا خبر دوام بك أف زاروك أف هر وقت دمجيوان دتشوتي ووكي شورا دمجي خدا بخو تشيروك أوت كم شيء شنو مزن شنو أبى يعني درونيا أستنجر أصلا أبى يعني مالبات وزاروك دمجي خدا شورا تشيروكا دبيجن ومزن شنو مزن دي جيانا ما شخاري ويب خرابية باري أم وقت جمرة نماية إيدي وقت مت زاروك مر في سخلي ميكو أستنجرة وبوير إيدي حمو وقت ما درباز ببي في شورا مزن كن وكي شواز بيجم أما الفدر كام تشتكي أوصل هلدن çünkü deruniye de bilişsel psikoloji hemşeridi bejin. بله T'de darbaz gibi yani bilişsel çarpıtma hemşeridi ben. Türkiye. Dega müvidani ber şavi xo stüdyoya da gelek on jihane misafire mecane as fakesek nabinim. بله Ev mazın na. نه Zede proyekumu çavi xo da mazın kiri ajgayni bir tutuştki nabinim. Tutuştek na yaxuya beka. Tamam دبكو برز جيرك بيو دجانام دبي لبلي من وصام مزن كريا من وصا انيا واتي برشاوي خو من هشي خو بيطجي كريا اجغاني بي توتشكي نابينا او استنك وصام مزن دبي تشمرو ده بوان شيروكا وبوان غوتني كومرود ماجي خو خو دبجا وصام مزن دبي كو جغاني بي مرود جيانا خو توتشتك نابينا مرود بيش خو اف استنك جيانم جيوبيت تشتكي دي تلتنيه قافكو دريج بو اف سوريش زياده دريج بو او دروني يدي هدي امجرد ben yani yani bir kaygı bozukluğu, depresyon jvi idi hedi abudun. ve çağ mazın Şey edin. gele o Çoğu tişti yani mazın levra dijana wanda edi ev tişt heye mamosta و باور دکم حتی که مالبات قبول بکه زاروک جیش با هم پیواجویه که بله. حتی که نخوشیا خو ببیزن پاشه انکار بکن پاشه قبول بکن پاشه دست به تداوی بکن اف پیواجویه که بله. اج با مالبات انجیش با زاروک انجی لیدما کو پرسکه که هیه زاروک انده اوک نخوشین هستیان مامۆستاش باشتر بەلکی سکۆلیۆز ئەنژی ئاستەنگی یەک دەرکەوە دملێواندا چاوێواندا گوهێواندا یعنی تشتێک هەیە دهۆلێ دەیە مامۆستە یعنی حتاکو قبول بکن وێ چاوا دەسەرێ خۆت ئەو تش مەزن نەکەن بله قبول تكن يعني قبول كرن بشتيكو قبول كرن بشتيكو قبول كرن هو تشوا خوجه خلاص كن هو تشوا شخوره بيغنا يعني ابوس كيك بيتو تشكتر بكن از بيج بله ده الشيء هذه هو تشوا من وي حستيه كو ما مستاني وتي من تشوا داني وري بله جلك وي استنجي وي برسيرك دنوردك هي جانم ده از انكار ناكم جانم ده هي لبلي تشوا سربي ماسي جلك تشتنا او تشتكيه جانم ده جلك تشتنا او تشتكي بلكي نخوش بي جمره ازوی دایم جیوی و از لیوان تشتی ماینه منرم جیانا خود از چی کارم خواهد بکم. اگه کو مثلا زاروکی کو چاوی وان تنه دستی وان و گوی وان جوان انسان دینه جلک اکترن. باشترن. خواهد ترنو باشترن. يعني تشتی ضعف دورجی ساعت کن و به سرت تریکی خوا تکارن روی همو انسان جبتو بقتینه. بله. وان درا خواهد بکم. اف زاروکی مثلا اگه کو جدایی که خوا به چاپ تنه دنه او پروردهی درباستين پروردهی که بیا وای پرورده بله وان هر دو او خو وان هر دو گوی خو دستی خو قوت گله که یعنی مرونا مجبورش دی خو
astenk ya da astenk der be dine paşine kecim muro dibi ku Bele, bele. çebi gelek muro uy astenki jana xoda deneciyek umro van tişte mayne baner ka kijat karım xawet bikem de jana insan de şeke ku destevi endreje مجيء انسان هشي انسان عقلي انسان نويلو دستي انسان كابي كنت بيجي مجيء انسان تكاري هري حمودر تكاري الدنيا قرينا تنبا برتوكا قرينا يعني انسان يكو مجيء اخو وقيمته عقلي خو بزامبي وبكاربي وبقوات بكي تو اصلا بيشايتنايه Yani em hertim li ser van mesela mamosta program çetkin. Bele. Hatta hin doktor dibêje nexweşî tineye yani nexweşiyên ne fizîkî basa fizîkî nakim mamosta êdin ez bêjim. Bele. Em xwe nexweş davêjin. Sedema wê jî psikolojî ye. Yani gelek psikolog, psikiyatrîst, an jî pedagog nizam bûn viyalî de çi difikirin. Nexweşî tine em nexweşî derdixin holê û gelek nexweşî jî bi derûnî em dikarin têk bibin. Bele. Nexweşiyên pençeşêr, kanser ez bêjim. Hatta hertim dibêjin ya ji bo wan moral motivasyon pir giring e. Yani ji vira jî em fam dikin ku derûnî psikolojî ji bo bedena insan çi qasî mühim e. Yani çi qasî giring e. Mamosta veka muhakkak nexweş tene cemwî leşewan değişin hastiyewan değişin stata belki penciye jî ew dertên Mesela fibromiyalji heye mamosta. Nasıl bêjin psikolojiye ve yani. Juda yani milyewan değişip piştawan dişat ben milyen draçfi. Tişeba mamostaya siniri tiştektine, doktora siniri tiştektine. Öyle. Bilim tükşine, amar tükşine, tu tiştektine. Teba psikiyatri teşhis kaygı bozukluğu. Lama deset edbe draçfi, juya ev kayı. Böyle. Karıncalanma jeret ben, juya edbe. Jbovici yani gelek mro jiyana xo ne ev de fikir, ne pencerek de fikir, ne pajek de mro fikir. Gelek mro kaçı jiyana mro da heye. İro peda gelek mro binevi. Malbatçı gelek vi çabe bunların وزارو که کو اصلا جوان جانه گله که اوج بی چاوی بنرن اتوازم وی مسئله فیلمک او بینم مسئله بینم جره وی فیلم از باورم خلق گله خلق شی او کیریه کوداری کیریه esaretin bedeli esaretin bedeli de lurder ki kütüphaneciye ki ihtiyareye navi Brooks Öyle. dora si sal ya yeki kuştiyor keti hapse شل سال أقداني يعني وكي مؤبد داني أو يجي آزادي شيء خد درانية هر دو بيجي تنانا لسراوكية صندلية ويداني كتبخانة تفجية برتوكا لمحكومة بلدكية ووكي الوردي كشوارة جياني كي خد تدا قواد بينا خد تدا تير دبينا شوارة شيء كريا آبي كريا وبيوي سقطبونا بيوي جرا نبودر خلاص بو يعني دردي نما يجرا يدي الوردي كي بروس كش مجيخ أو درانية يعني آزادية دربة درانية يدي بريكوسا أدابتي أو كبوا حبسي بخوكي وكي الوردر كي عاتية الدنيا والوردر كي جيانا خو حتى ويعمر خو بردوام كليه وجرت شيء غريب تشتكي أصلاً ناي خويا رجعكو ويدرتينن حبسي رجعكو ويدرتينن ويدخنا إيش دخنا أوتلك درتي جودر كي سوريجي كماني دسبيتيا يعني جيانا كي جيانا كي غريبة وحموتي جرى أصلاً تي خويا ريفشون جرى أصلاً تي خويا خباتا درفة جرى أصلاً تي خويا وتلك ويخ سنة تدل سريت نفسنا دبي بروكس واسحور يعني بروكس الفدركي جانا خو الفربو وخد دعلقينا خد كوجا شمكي شما يعني أو حبس خانة وتنابونا بيوي يدي جرى بو وكي نورمال بو وكي برشيكي جاناوي قبول كربو يعني أصلاً دهشة ده ما وصل يعني آستنگی پیغو و حبسه مجیخ درانی بو. جبیر کربونه. قبل که هات دربه دنیا کی غریبه 40 سال سرده درباز بو عربه زده بونه انسان زده بونه جری حموتش بو کی آستنگ و وزن کردن ویژن بردوام کیم و سوندای. Yani dve herkes jana xo ligori jana xo bidomine nevsa yani ayar bike cana hakikaten jî her tim yani dema kul ser astengi em daxivin her tim em dibêjin astengi dime jiyeme de ye abrastî û kesên astengdar dema ku derdkevin derve milêwan de ez wek mînak bidim astengiyek hebe an jî guhê wan de dibêjin qey civak herkes dema ku ez derdkevin na civakê qey herkes li min dinere halbuki em fark nakin jû ev tiştekî pir normal e yani min got ya di serî de jî sibê em nizanû ku ê çi were serê me yani em her tim karin ji derekê bikevin û çavê me kor bibe an jî guhê me de tiştek pirskekek derkeve an jî milê me de an jî nigê me de yani bawer dikim nabûn van bûyeran gelek însan
ته همبری و ماموسته اجازه خوازم گوتن دیسا بین زاروکان یعنی زاروکان ده نخوشی درد کردن نخوشین فیزیکی سکولیوز خود تبحث کر ماموسته گرک دیو باوجی دوی آلیده هشیار بن لزاروک خو مقاتبن ایجا پرانی زاروک جبر چه تیم باو یا دیو باوان زاروک خو جبر چه جکیجان نخوشین هستیان تینن باوه چما ویا دپرسم ماموسته اکوما تماشت کنجی جبوک بهتر بالا خو بدن او نخوشیان یعنی بهتر زاروک خو بالدار بن فيجا مثلا وزع ده البعسكر قال لك قلب مرونه سقط بي سنجين القلب مرونه بي فيجا انك انسان مثلا بيوان مليون تفراسن اما نباش دليوان خرابه دليوان خرابه دزيد كان الحلقه دن انساني نباشن اما انك انسان جي مثلا بيجي مليتنا اما بي خرص ما جيتك كتابه نفسيني مثلا كتاب حمودره ورسم حمودره مثلا انك انك انسان جمال درنا كمان قد يخنا ودي بالكيسر سر تلفوناته اما انك انساني سقطن تولدرين مثلا صندالي قد حمودره جنباته جناب انسانه بي سوسيالlaşmış بي يعني قالك قلب مروده السنجت نبي شغاين يجي مثلا زاروكي جواتين بامرو في قبل ما وقت كنت دكتوري كي قالك بسيكولوجي انسانه جبريني مثلا بيجيك سويدا فتقيه بلكي فتقيه بتشوك بي بلكي شعبي خلوي فتقي زعف زيدا ما زنكر بي زيدا ما زنكر بي زيدا ما زنكر بي ايش اخو بلكي يشغاني بي فتقي جيد مال ده درمينا باش بي بلكي سقنديه بي ستريسي هبي ابجيت كبي مثلا وقتكو ام صادج ام بيج دكتور ولا ام بيج ام صادج ام لوينا خوشاني وشكايتي برينن ام بسيكولوجي نرينن بلكي موي عمليات جيكر فتقي كيبجوك جد فردجي قال لك وقت قلنا خوش تبام برو مثلا زاروك بي دي بي قال لك ام بسيكولوجي دلال برينن ام بسيكولوجي شخوا خرابه يجي برنا خوشاني خرابه قال لك بي ام ايرمي بزامن مثلا بيجي انسانك ده برفت غيايه زياده ايش تكشيني كان تداويات بيني درم علاج درمان ناكم فيزيك تداوي فايده ناكه انجا بسيكولوجي وانجي خرابويه قال لك بي ام بي ايرمي باش بزامن ام بسيكولوجي جبر بي نخوشاني كو خراب بي كو موي نخوشاني ام بيجي مثلا برفت غيبي مع عمليات كر موي نخوش باش كر روجك ده او نخوش باش بي اما كو نجبر بي نخوشاني بريده جي بسيكولوجي خراب بي ام هر نوع انساني ام عمليات جيب كن باش نابي ام تشيب جيب كن باش نابي قال لك سرع عبيده الشيخوكي او قال لك سرع عبيده مي بسيكولوجي فيبروميالجيا بيجن ياج بد او كده مثلا خوجه مزعد البعسكر كو مثلا تشا امار كشان درنا كبي اما انك انسان بسيكولوجيا خرابي بيجي امار كشينن مثلا بيجي بشتوان ده سيون ده بلكي فتق در كتبي فدا مهم شيء قال لك ابن خوشالي ابي شي جبري فتقيه قال لك ام دكتور ولا ام باش بزمن مثلا كدويز سنير ده عرازها بي وقتكو مثلا اغلبي ادبيجم كنت سيون ده فتقه بي يد بشتوان ده فتقه بي حتى كو سنير ضرر نبيني از عمليه توصيه ناكم بريه ده بعمليات هون تداوي تشدبي جام زاروكا برينن كو زاروكا ده جي مثلا سخوليوس هبي اغلبي مثلا وقتكو ديون دي بينن شاف خود جري وقت كنت دكتور يجي مثلا زارو خطراتك ام بيجي لنجي ديشي اغلبي بتصادفيه ام دبينا سكوليوس كو ام ليدرين مثلا ام بيجي دفدا سكوليوس دي ناليكو ام لويس سكوليوس يبرين ناليكو ام تشيزي بيغني بيجي انخار قبولناك اما اغلبي بحمد ام دبين مثلا فيلم مقدا ام بيجي خو جمدان ديا اجر فيلم تكشينن ام ليدرين حاسيون ساخواربا يعني اغلبي تصادفي ام تشخيص كن شو سكوليوز تو ايش شناكا تو ايش يتنا يعني بيبلا في باش زمان يعني بيقد بدن مرودجي كو ايش تنا بيجي حصي زاروكا خوارت بي وجغين يجي مثلا تجوجبون شي زاروكا قالك بينن وقت كو زاروك جديه خوره شي بود زاروكن بيجن بتيت بيجن بتكين كنو هات الدنيا يعني نو هات الدنيا قالك دوماي ده قالچه وانده برينن ultrasonu برينن كادفر ده قالچه çıkıyor yantına اجبوني قالك بينا با ortopedi doktorya قالچه وان ultrasonu برينن كجلشمي çana شو هر زاروكين كنا خشخانتين دنيايه تقزل وانلرن سما مصدر مجبوري يعني ابقى دخينا فغرك البته قز بنرن بلكي انك نظام يعني الله بينا ارم دي دوباره بقى زمان بري ده
مليدرنا قوب زعف بون يعني خالص شقي يعني جوزك وانا جيدا بو اغلب صوت كوليان ما زعف ديت اما تشاو كوان ترى ما يتكن تبريد زاروكا درينن جبربان او كشينا بيدي وكي عولي او قوبون وناخوشين مثلا وقت بتكتا ما تثبيت كر او gelişmi kalçayı ku nabaşmi am bandajek dini ma kirite bisam ledrenen genelde bandajı başlı bir evet ku başda ben van dehna alçıyı ku alçıyı başda ben en son ihtimal ameliyat en son ameliyat yani am tedaviye ko mesela her tedavi geleke aşama aşama çebi her tedavi mesela bejen çok yemrodu işi de belli de وقتی که مثلا تو چی دکتر به والله من اسکوز ارتقیه عملیات اما بریده گله که آشامی ها بیکم سر اولیم علاج بدنی ام حرکت نشام دن بریده گله که کجرا جسل تداوی به عملیات اینجا زارو کرده جی و کو منظور تثبیت کرد به عملیات تداوی چه دوی سکولیوز ده جی سایه مثلا بیشتر پیان اف پی ام رویه مثلا اغلبی دو صبانق زارو کرده چه دوی وقتی کو پی ام رو رزی نراست بی رزي نراس بي بلكي ام شعب نابين انما وقت كون ديتنا سر بالجسيار كمبيوتر ام دور ده ام رزي بي دي بينن او جبرت شد بماموس او جيناتيك قال يعني بقى اغلبي بزاروك ارتبايا بقى مثلا زاروك ام تشنا صولك شكالك جيرت كرن بله ام دي جمله مظن بي صالك دي بلا بي خبي خو اما بي ده نراس بيني وشغيني وان شكالجي بقى اف شكالك وحاضر ام تكرن او طبعا نقي نبغوري بي وانا وقتی که طبعا نبغوري پیان بی پیان ساخوارد مینی مثلا نکن سنه اما بغوري پیان کو ام طبعا چکن پیان ایدی راست مینی وقتی که خوارد مینی زنگه تیسر مثلا چوکیوان تیسر قالچیوان تیسر پشتوان حتی اوی کو مثلا چنه کمید بیشند ورده کو بیه نک پیشن نک پاشن جبر ور بی طبعا خیش چید بی چاوا يعني ماموس مثلا اف کو پیم رو کو خوار بی بله اف زنديد جيجي حتى فرجي قاس تسير دك طابي وكي شو مثلا بيجن ام قوتي ديتنا سلف قوتي خوار يك خوار بي شو دنجي خراد بي بدن مروج صايع مثلا اف وكي شو قوتي مثلا سيرفر قوتيك بشتمرو قوتيك سيرفر قوتيك سرسري هبدويه وبريزك ريزك ده سلف بي يعني خوريز منتظم ده الشكريه اما مثلا البرت بدن مروده بلكي هناك قصور يابن أبجي نوربانا دفردجي مثلا بتدافيا يعني بعلمي خوديك وان جمرك وامزانا فهم تدافيا جي او كيوانية ممكن يعني جا مثلا ماما سبريان ها دماغو زارك متبيراون دماغو هناك نكار باز دانا بتقول فيا بنين نجيوي راسته اف راسته يعني امكار موسى تشيس بك بركم هرن يعني بيجي مثلا بيجي يعني اف غوتا كم ادنا جلده نظام راسته راسته بيجي كود بيا وند ايشك جيتنا بي ام بيش زاروكي ما مزال زيدم ام قدري وانت كنيان كنت بيا وند ايشك تنا بيجي روچوان وان راس بيجي قالك مثلا فردا özel cihazeke kompüter bilgisayar yani podoskop diyeceğim. O tip bir kodani seri tverda em durda em evkid midin. Raçovana piyon binin. Kadverda dengesizlik hayatına. Mesela hoca cerazi bir cümle bu yardımcı. Mesela de ne testa nişanda. Duan testa da mesela kimyasi abi. Ağla bir ciber van PMRO kuna razı bir beri çelmi. Ağla bir ku mesela gori PMRO ku özel tabanlık çekin başlıyor. Mesela mazına da işte. Bizim mazına da piyon deşi, duvarmi, duvardan ben topuk dikeniye, işte piyon deşi. Ağla bir piyon duvarmi. Mesela diytiye. Yacil mesela ev hasiyan, duvardan bizim haluk şerbi, topuk dikeni şerbi. Ağla bir divan daji, ku piyon, paniyon dalal ne çağırdı, jmeri şerbi. Bu kuvvete zede, her ser paniyim ro, topuk dikeni şerbi. Kore peş بيسقوليوس وشغيني دفردا مثلا تلكي مرودا كريشان ما شد بي شغيني مثلا قوته ورد بيش سر شوكي مرودا زيدا قوت شد بي يعني بعني مروز صون درجه نمليه ام بيجي مثلا توبوك دي كانيه وقت كما بي مرتباني رينا بودوسكوبي ما بقول يجي ما طبانق تشكر قولي دنجي قوت مثلا ben tabanlık çekir serpiyek rastma gavidi mesela medenge tesirina ve demek ki rast çebu وقتی که به تداوی مثلا توپق دیکنی özel tabanlık başlı bir. Be tedavi halk zvalgus başlı.
işte paniği de mesela bejin verder lifan aşil tanitil bejin burada iltihabaya be mesela be tedavi özel tabanlıkya ağlabi başbi yani gerek ya seri avli em bir tabanlıkya çekince özel tabanlık pişti tedavi iken ve mesela ağlabi seri avli tedavi iken tedaviyon başnavın tev boş edece بله ایجا هنزاروک شما مسته آن کت بحث کرد و سباس هزاروک کت کرد هات بیرامن هنزاروک دما کو نوتین دنیای جبنا کو راحتی رازن و الهرم آمد بیجین یا برا نترسن زاروک دپیچن evet دپیچن یعنی هن دکتر دبیجین حوجه یا برا بپیچن جبو کو زاروک راحتی رازن جبو کو خوا کن نوا دیا خوا هیس بکنو بهتر تکمن خو هن دکتر جد بیجین نا اف غلطه دماغ و زاروکان بوسا بجدن و بپیچن جبو که حستی وان پر نرمه اف تاثیر حستی وان دکه و پشتی دمکه جه نخوشین حستی وان را درد که Peki mesela jiboni çi peçuat kirin, ev jibonora gelene kekem. Kuzaruk mesela bir hot gejini xwa, diye wan babi wan jiboni ku piyon sa duzbi wan peçuat kin. Jibon piyon sa rast bi. اره Ama ağl ev tişteki ne rasta. Vakt jiboni ku qalçemro baş bi, ev zaruk bir hot gejini xwa, bir hocavet ke jiboni ku ev qalçe kemi navede daruni. Mesela piyemro sa ağla bir zaruk sad minen. اره Piyeki mesela. دیگه خال دنجاره وکن آوا دیا خال صاروخ جيب عقلا يعني بله. خليون فهم خسير ليون بله بله ياخد كشينن اف قالشت كفيجي قالشي راس باسبي هوتي كو ام وان بيچوكت كن دريشت اف قالشي صاج جيدتي مثلا بيجي اف جييه مثلا صاني شامدم قمره كجانا بله بله ها آن کامران نشان دمام مثلا بيجي جيده اغلب صاج جيده وقت كو ما بيچوكر سماويت او كرف جيدتي بله. كلك صاد تلا تماس دفيك جبونيكو باشمي انجا مثلا جاري كلي شامنا مثلا قمره ده دی کامرا کارو نشان دمام Verdeçe. Mesela ote kupiyon sabi cide, ağla bir saat cide. Ote kupiye çok cidken, saat ciderti. Yani geleke jiboni ku baş bi, ev nef hef debin, ev hasiyem ro, ku nef hef debin, jiboni ku ciye çebi. Ote ku ciderti, çet bi, ver küçük dibini seri mazın bi. İnce ileride ote ku mazın bir kalça çıkıyor. İnce mesela doktor geleke tavsiye nekin, çok tavsiye nekin, çok ne başa. قال لك وقت كوزاروك جلال جلوان كيرن جلال نتانك جلال فرا جبونيكو دناوي ده زاروك راحتي راحت ما مسته بله تا که اوسا بحثی که چقدر بحثی که پرستن بیرام نیچه هزاروک شی مثلا جبوك بتشوك ما مسته جانا لازم بس اموان راجن امجي امليوان دغرن جبوك اموان راجن جانا هزاروك انا ما مسته مليوان جديدرت كبه يعني پر زوجي جدی درد که و گلو صدمه و چه هنزارو کنه مثلا چقدر جوام ملوان بگرن تشتک وان نایه لهنزارو دما کم ملوان دست ملوان دن جدی درد که و بيجي كوش زاروك لنا باش من كوام قلنا بزاروكي اما مثلا مويك شانت موساويك شانت ملي جدرتي يعني جبوك هين بتشوكن حستيوان نتهم بيجي رنش مثلا بيجي مليه تفرد حسيكي صاب شوكيه راجوس كمي افج اغلب جدرتي اغلب جدرتي اینجا وقتی کو صام ام زاروک کشینن بچوک مثلا 5 سالی بچوک تر بی افشید بی افجی درتی زاروک ساعت که کوجیت بین داده دیرسی atı yani dadi guant kişinin ya بله ele ki vakti kuambre ve jiyan ami mlewan zada kişinin mlewan zuj ciderti ومثلا ديو باف دريجن يا ما مسته زاروك هين بتشوكن دستيو هوا من دباك دياو ما نقدر هناك وان زور نكن صا نكشين صا هناك يعني بكشين بله وجانا عاجز من ديوان قلنا مليون كشينن بله يعني شتي صاجي يعني بله وقت يكون مثلا مليون جدرتي الله بي زاروب صاد دسي خود قلنا دسي خو نا قلنا فر زاروب قلنا فر جا مال بعد وان جوان كريد فرد تشتكي فرد تشتكي بنجا وقت يكون جدر كتجي ام بي تشاوت كان بيغنا جي حركتك راحتها هي نشان جيبدن بلا يعني صار زيد مليون تاع لكن اوصاكم مليون قلت مليون صار او كنت كبيجي اغلبي ما وصل لهريما ما بسبوري في كاري هنا يعني أقطن قالك كاس ندكتورن جي وارد بيجن لقمان هيكم يعني بيجن باوان جيدة تخنجي بيجا بيجا مثلا أشوما الدرج نشتم مليك وزاروك يقول تقري قلتنا ملي ويبانداج كرنا جوانا قوم وانا جينات كر قوم ليش جي دركتيا يا قوم شونا با أبيكو قرقشة بله بلي خصية جي جبر دركتيا
كوجبر كتير خسيجي جا زاروك جملة خونا لا بيتني مقونا مقومني يجبر جت مقو كابينا أنا بام صام مبر أو سطوان ساوكي قو تق كتجي هدي صاب شك زاروك قريان جمت ترسيا و يعني نيشا ما قريان مقو أونجاك دني 5 دقيقة سال هذا سال حمدي خوا بيجا مثلا أبي كور قرقشتي جوي إيشي نزانا دكتورينا لنا يابان إيشان نزانا gerçekten نزانا Ya uçan sağlam dokuyun mamosta bu. بان شاب زمان gerçekten بيجن باشن قلتن والله جارك جمله قلتن أوكن أمان تعقيب جيتكم لا جماجي بتصفسن أبي قصة Kadahaya nafsa avtıştı. أو بيجي مثلا دكتور الله يكي جمله قلتن والله هيك هي أمريكا هي وبال فتغي شتكا وبال فتغي هي Tık. بو كام يجيب بالي كا في مصر يخزع باسنيوات ده بيجي خزع زيادة باسنيوات ده كام يجيب اجي شوم قول بشتم قلت يا مقيم بشتم ديشي صار المرينا صار مساج كرن او كرن قول تجي بينش حرف تقيتين Penç hap. هل كنت تشتكي مشتنا جم اللور ده مقالاتي تكون تشتكي نزانا يعني تو نعلمك مثلا ميجنك ميجن علم زماني بلبي قال اكسل طبي البته ميجن تماما تشتكي وصايه اما انسان يصاي ضرر دم روجي Bele. بيجا ابي كفتقي وانا بيجا لك فتقي وما زنبي Bekum ara sakaç gibi mi? سقط زعما ديتيا Nafsa. زعما انسان يكون مسا ديتيا كواتنا بما فالجبونا بيجا مسا ام بيجن سال اوليكو ايش بافيجا بيمرو دفرد او فتقو سنين كاتيا نافاف ام بيجن بيمرو دا بيجا عمليات نقطه سيج زعما مهمه مثلا هناك دكتور عمليات دم ممكن يجي يجي نخش زعف ترسي خد كعمليات خدي خا عملياتي حتى كو او فتق زرار ندى سنين امرو ام بيجي من امرو شال نبي يجي بي امرو بقوة نبي قال لك عمليات نبن Bele. مثلا مشونا دكتور ليل هناك شال بنتنا حتى جمروها بي قال لك بشتخوا ملي خوا عمليات انسور شارع مثلا ben ameliyata gittim mesela tam kapalı sistem full endoskopik teknoloji en zam mazınacı zarar nerede bedenim roji hatta kumlem roşel nebi وجغني بشتي بي ام رو بقوة نبي يعني كو امر دكتور ده قال لك عمليات دبن اما انك انسان هم بشكل شيء هنا خوش خو عمليات كه اما اغلبي نخوشاني بشتم سويم رو بشتم رو تف psikolojik %80 psikolojik Bele. و psikoloji emro baş bir onu خوشاني baş bir Bele. Yani psikolojik komago her avayı tesiri bedename bike. mesela doktor kuvi ayrımı ibzan bir doktora baş Bele. ama ku psikolojik خرابوي بي Ben. كوي تو تدافي جيبكي تو عمليات جيبكي تو تشي جيبكي او باش نابي قال لك سال اولي وي بسيكولوجي Bele. باش بي Bele şu eyüp hocacı bahskir gavadın seride bahskir yani psikoloji tesiri her avayı tesiri naxoşandıka naxoşiyandıka az bejim ama him bahs bikin az duxazım ister civak ejip çıkı biseklim mamosta yani devbav baldardı bin her vakidin zarok şişuhin zarokun bütükün tiştek nizanın لی دبا کو تتکمن ناو جواکه یعنی ام وقت شخصی که انجام دناو جواکه ده لهمبری آستنگ دارن ام چاوت هف بگرن ام الباسا ویاجی بکن ماموسته لی پشتی strane ام strane kadın جی پروین گودار بکن پاشه ام ایجا و مجاری دوام بکن کرم کن
جانه بو بارا بو با حضورا بو مزینا دلم خراب بارا بو با حضورا بو مزینا دلم خراب درد منو لو دل منو درد منو لو دل منو درد منو لو دل منو درد منو درد منو لو دل منو درد منو لو دل منو درد منو لو دل منو درد منو من خير نديت جابيني جبجيني جبدين يا من خير نديت جابيني جبجيني جبدين يا بارابو بهزرابو مزنا دلم خرابو بارابو بهزرابو مزنا دلم خرابو درد منو لو دل منو درد منو لو دل منو درد منو لو دل منو درد منو درد منو لو دل منو درد منو لو دل منو درد منو لو دل منو درد منو لو باش پروین گلک سپاس مالت آوا بلام دوام که ماموس ایجان بره خو بدن تدیسا وقت پسیکولوژی تاثیر هر آوایی بدن آمد کشخه ایجا که بدن آمد پرسکه که به بهترم وانتشتان تدخل سر خو تمام کم تتکبن ناو جواکه ام قید لرک هر کس المد نره هر کس او آستنگی آمد نره ایجا جواک لحنبری وان انسانان ایکو آستنگی یک بوان رهیه دوی چاوا تف بکرن یعنی ام وقت شخصه که ام چی بکن ام وان رجانا هن انسان جي گناه خو وان انسانان تینه يعني آستنگدار جي جوی تشتی جي عاجز دبن بهتر او آستنگیا وان تبر چاوی وان ایجا دوام چی بکن چاوا تف بکرن وانا چاوا باخبن يعني تدي پیشا گوتنی خود مگو سه پی هنه پی جش جواک يعني گلک جواک وظیفه کو چوی سری راست بینوارجی او که گوتنه که aslında gotin jinine yani peyveke hev xemgin empati Türkiye bejin خمگین بله hev xemgin nav civaki de gave ku kem bi bavarım şka çeşi kem be em bele amidi serid axfın em idi bejin per spor idi je pastin le bele kem be yani ev gelek nav insan be tişeki evgnine ser zaman tenenine hev xemgin gave ku tinabi مرو جهودو فهم نايكه مرو جهودو فهم نايكه مرو نزانه كا او دل شواتياوي چيه شخا جزرار ديتيه درونياوي ده تيچي معنی مرو جهودو او نايكه فهم ام جارنا
yani empati و سمپاتی بترکی ام اوتن تبلیغ ودودکن yani بله هف خمگینی ام اوتن yani گونه خب حقیقت ام دنکو ام گونه خب بوان بینن ام جوان بیجاو تشخا گونه تشکی نخوشه حرا خزینات سریته ام جوان کری yani جمع کری کت جوان ایدی خوش بیکن قبل ما گونه خب بوان آنی وات و مقوله تشکی نخوشه تی ایدی خب او حسی وان تی ایدی او بی ایدی تی خوشیوان هری لبلی tam tersi geçiyor kutego جزافتر او دبينن ضرار دبينن يعني شو خو كيم دبينن جا مجاري كدي جوان دبين ودا اون ملتي شخلقي كيمترن جاري كدي جوان دبيجن وكي شو برينه كي قالي جرت بم بي قال جاري كدي سري هل ددن الفردر كي جواي جلك بفي شافي ل استنجر ننرا يعني كيمترن انسان كي نورمال كيمترن جيانا وانجي زعمتر درباز دبي جلك ام بفي شافي لوان ننرا شخا ام في شعبي بنيرن اموي يعني جوارك وكي برين بيجاج ضربات نشربن مجيه خدا درون اسيا خدا يجاج ضربات نشربنو قبول بنا بتمام نبوبي وكي شواكو برينك هر وقت جوايكي ديسا وكيو وديسا ازبك قالك ام في زمان تركين كي زمان ام كوني خبوان نين ام السروي اصلا قوان هر وقت ناخذ او اصلا ضربات وشو خلاص ما كنت تشتكي وسطنا انا تنه يعني كما سيكي بتنه خد على اصلا دخل حمي جبوي ايماج اصلا يماج يعني ام نزانن ايماج درفه بلكي ناين اخويا اي خلق تف هنا بلكي ايماج درفه ناين اخويا ابي كوش درفه تين اخويا جواك هنا اوكي يعني مراقي هنا كي للسيرفي تخوازك زيد اخفي تدي كو اوجتنا بي مجارجتنا بي شي هي دستيتنا كام يرول سريب اخفن نتشجع صايا هف خمجيني حقا يلك مرو يعني نلسر زمانه خود قلبي خود جلك امرو هر وقت بينور بيرا خو بتشي قوي يعني كوفيكا اسبوع ما ايرو جيوي ده اسبوع ما تشي تخوستا كو جواك بمره شواب اخفه بتشي شابه لمن بنيره تشي تخوستا جلك امرو في قوي باخفه ومرو في شابه لاستنغرا مثلا تشتكي اجي جانت بين ما مستل الدربه صار otobüseki anjil الدربه مثلا نكره الكشن دركي او استنجدار مثلا هدي هم بويا ما مستل نام جواكي يعني او ادابتاسyon دبيجين يا و استنجيك دملوي دا انجل نيكوي دا هبجي کار بیا وای جیانا خو بدومینه لجانا آلیکاری نخوازن جی هن انسان هنه يعني نش خرابی جی باشی ابراستی تقول يا سمباتي او امباتي تبلي هفدكش سمباتي يعني لازم بس دچن آلی وان دکن يعني هيجا او استقدار بيتر او استنجياوي بيتر برچاوي از بيجم يعني دا دماغ آلیکاری نخوازن دوام نچن آلیکاری وان يعني مروجان برسا آلیکاری تخوازن عن نخوازن ام لازم بس دچن امواراجن هلدك او دكن آلی وان دكن حوالي كما ابو شتين بو شتين ربنو اجا قابي كوتشي اف قوتن مثلا نراس ربنو تامن ويا بقطر شتين از باور مش من خواتر بو هم جي الي درونيا خوجي وهم جي الي عقلي خوجي جمن اوتر بو خواتر بو روجي كي مش دبستان دركتن ام هردو جي مارمارا ميزونينه ام دركتن بيشيا دبستان مده ريك مزنيه جوزتفا يولو جرت شاستنجياوي هبو هردو شاوي ندت اجاش يعني جبوني بتنابون شكاوي كوش دياخد شيء وتنابون او مالبات براي ويجي تنابون اما التفجي اقبون يعني خواوي براي تفجي اقبون بوبنا معمور وقوات وجيربون هري شتين مقو اسكي ما دستها استضربات كم وقت جملت بجيتو كوري مقو يعني اشتريت شيء وصنع بجم استغفر الله ما تبي معني وقاضي اذكر متى اسطنبول تب قرينا مقو شوا وكذا اشتري جيك بيجم تزاني انا جمرل جيك بشتا تقسيم يعني حياتي خوشي هيجا جواب 13 سال اسطنبول 13 سال استخبتم و4 سال جي دبستان او 17 سال اسطنبول بس هيجا جورده كنزانم قلت ورده كنزاني مغونا جمرل صرير جيك وبك از ورده كما بله جورده كجمرل جي قلت ورده كزاني نم مغو او هيجا سال كماتنا دبستان و بو ماتنا تواندرا تفكنجي غرغاي قلت سالك ده نوا اسطنبول تف هر دو جابجينا بنن تف قرية عيني دبستان بمركار كاركتيريا وبواني وجيجيم والله از في بيروز دكم جبوكو هشمنديه كاوسا بويره هي يعني حقيقة بمرتنا مثلا ما مصطفى يعني مرو في شعب مرو وان بنر بنر نبي كيمن جمع كي اوترن كيمترن قولي ما بوانتي جالك ام جوان بنا قوات مرو في شعب الوان ننرا ايدي خوشوان جتشا ايدي خوب قوات جد بينن او ازاديه يعني او حسك خود ازاد تربكن بوانا قوات تردبه
بله بله. بله جماعة مصر دیسات خوازم برای خوب بدم تا استقدار ایدی دنام جواکا مده مخابن گله کی زیاده بونه یعنی شو ام شهرتم دبیجن ام جی دبکو ام جی اندامن استقداری نه یعنی ام جی دبکو هر تشوار استرمه ام نه مهمه ایدی ام نه پرسکرکه لدماکو استقدار تباوا ما مست دماکو باستنگیک دملیوی دهبه چوکاوی دهبه ون عولي تشجوان رد بيجينا فيا مراقتكم براستي Peki di çayve mavan nabin mesela toplumda. Peki adaptasyonu ki baş şekilde. Evi kutuya bağma şu evi ku ağlabi nayt nabama. Evi ku derek yavan deşi. Evti nabama. Mesela ağlabi evi ku mesela bejin ligi yavan tenabi. Canı mesela ligi yavan خراد بي ام جيلتكن. مثلا دماكو ون تشارتنا بما مثلا مست مراسلات تشارتنا بينا دبيجين جوانره Ve mesela durumu ki sonra van tedavidken. Yani şu an ambaşiyetken. Vatu mesela bir an kagren bir amjel neken. Au iş davici bedeni van tef. ماله Vatu mesela ne insanın damar van tkalina bir an kagrena. Bir an jelken. Au baş bir am fayda ki zaten edemezsin navan. Jubib kagreni kari her vara. Vatu ko ama protest de kapıya. O ki insana rahat çoğte. يعني حقا جي بيواجوك بور زورا ما مست يعني از جانا دو فكرم مرة جناوا ديا خوة جي بتكبا يعني دماغ ام تين دنياي وك بتكك ام نابين انجي دستمني جيمة تنبي ام شو كم نسان تشيجي براستي Yani düvede mühim. لبيشتي دمك اف تشوار استريمه خود تعالى شو صبر ده يعني خود تعالى Peki فرمازنا mesela aslında ne tişeki gori psikoloji ne tişeki mazına. نمازنا Tabii otiku tedavi bken ve imkan teknolojiye robotik em bejin protezen robotik sistem. Robotik link yanan. Otiku dexna bir hoş qad dal breve çunten. Mesela belki çevremede insan yusabın em nizanış xo. Haya mecwantına. بس توصى بحسكر أنا كديمنا كات برشاوي من جنك د ارتهجه د بنه کاول اندمايه او پشتیکو ویج بنه کاول اندرتکن ملویجتکن جورام ملویجتکن و پاش پشتی دمکه کو حبکی باش تبت تسر حمده خو مل پروتز دد بیونیک ویجنه اس ايكو Robotik biyonik beli. بيونك ايكو دكارم بلاقينا أيوة يعني صحيح. وباشا زوجي دعوتا خو شكر جلني خوكر يعني جلي دعوتا خوكر ومديا جواكي او ديما جلك هات بارفكرن وجن جلك يعني او بو جلك كيف خوش بما مستا بله. يعني او ملي هاتبو جيكرن ملكي دنجره شكربون لدي ساجي وككو ملوي او ملوي ايوه يعني نهاتي جيكرن صحيح. اي بيجي مساج خورا دليس كيف اخذ أيوة ذكر صحيح. بر كيف امنات مثلا دماغ از بله. او ديما Peki em jderve musad jderve musad binin. Belki em güney xoş wanantinen. Ağlabi mesela güney xoşu ku em jwantin ne tişeki başa. Ama zihine vanda وقت شو مثلا مملكة جيلتكن أم جبونين بروتست تقبيشين أما زينة واندا بدني وان طامة زينة واندا ملي وان طامة هذا نك جوان بيجي يوم من بي ام تخوري بيتنا مثلا بيت لي كيم تخوري زينة مرودة جوانا نابي زينة وانا نكيم هسيكا أين صحيح نكيم هسيكا مثلا تكنولوجيا زي ده أم بيجي إنترنت هي هر إمكان هي مثلا قدري خد كان جيجين حمودر مثلا بيجن تشتك جوان لازم بي تلفون عند انترنت تخوازن يعني انجلي تو تشافري عند انجلي كتنا يعني يعني مثلا ام بيجن انسان كنت مال ده بخوت بشري مال ده من اوديك ده بي بنجا اصل انجلي اون نوصل كنت درك أفكار أصلاً. وعاصي ما بن اصل انجلي اون اجا دمان اما مثلا نخش خوش زعب دال باسكل وافاليم كوربو ولا والحمود القاريا مثلا اغلبي مثلا بيرمتي مثلا هيك يصام بيجن طامنتك كوربو اما داوم دي هات معلومات قاريه چود هات يعني انسان يصاب سوسيال جي كو تشافري خد هذا ورا تشافري كو جوان حسبك جوانا نبي انكل جوانا دبي افانتاجك جي بله اجا دمان كنا خشين وسط باو ما مثلا وتشاوان تداويتك يعني ايكو تقز نجوان انجي دستوان ورا جيكرم براستيج بومن از تفكر ما بر زورته ونأيدي دكتورن يعني حقيقة بسيكولوجيا ويجي بور مهمة في عالي داس باور مثلا يعني از تفكر بإنسان كيرا وند بيجن دبام ملته جيكن تستوي جيكن انجي يا اوجي مهمه بيجي انسان يكون ملي الكريب يجي بي الكريب يجي اوتي بروتاز بيغبن بيغا تكاري راح حمودر اما اصل مساله زانيتشيا كو افيكو امنا بينن اصل بيجي ام بيجن ام دبينن
اما اصل كو ام نابين كلك سبيب سكنن مثلا نك انسان هنن كو مازن ياش لبرابر كو امريوان برجير دبي چد بي دبي قنال دارlığı çed بي قنال darlığı yani ev omurilik kemiği tübede daralmıştı bir. Seri avliyan bejin 300 metre çe şu gelek rune yani kalibre var 300 metre zedetir kalibre var. Vakti ku tedavi xo ihmal kirin ev kanal darlığı zedet ke belki 100 metre kalibre var. Ama te durumu ki saji ev insan kari jmal deriydi. Mesela kari her tuvaleti, kari her mutfağı. Asıl engeli evin. Yani ev ku odayık da asema نكاري بريفارد يعتقد عاصمة أصل أنجلي أفن نكو أبي كو بيوان تلبي بليوان تلبي كو أبي كون كان بريفارن بشتوانا قنال دارلي يابي فتقة بي جد أفن سان بلا في بزامن وقت يكون بتنشيسكر أنا خوشاني جبر قنال دارلي بي أم بان قبالي بشكل لام عمليات كل وقت يكون عمليات جيت كن دروجك ده دوتر روجش خورا باشت بي ضربك ده باشت بي يعني تشكي عجيب تداویک کی دو انسان يكون كاري بري وهره قناه دارلي بشتي ده بروجه كده راد بيسر بي خو بريفتشا مثلا بلكي حفتي صليبي حشتي صليبي نميمه يعني مثلا من شفري مدى انسان يصابا مثلا بيجن دي ما بي بابي ما بي قال لك ما جي اهمال نكن كون كان بري وهرن ام نبيجن والله باختياريه يجي نكال مال دارين نكال مثلا دسميجن كاريره عافك بخوا قال لك ما إيمان لكن تداوية ما جير حتى يعني بلا إنسان بيجن مثلا كوتشنا دكتورها كو دست زاندا بي دست زاندا تداوية وانسافر حتى وزوجي باش بن إنسان أغلب يجبر شي ترسي مثلا شفري مدى أم بيجن مثلا إنك إنسان هنا سيو عنده عمليات لازمة خو عمليات كن أما إنك إنسان جيانا gerçekten أو فتق zarar da sinire var. Orada kis çekiriyor. Mesela bejim li edik وشل بوا جوار عمليات لازمة ترسي. بيجي والله عمليات ما ينفعش بهم. ألا جالك كاس جبر فيا كي عمليات نعم. بيجي ما بيجي والله تشافري ما بيجي تو عمليات بيتفاج بي. حال كي دورما كي صار. ربع عمليات راحت نابه. ده هزار يك بلكي فاج بي أو جبي حمدي. أما إنسان يكون بزانده دست زانده ده تجربة ده مثلا بيجن فول اندوسكوبي قبال السما ده. انك انسان مثلا بشتي واندا مشونا دكتور بيجونا مي بلاتين بيخني او جيش بلاتين ترسن اما بدنا خوشي صاجي ابيكو قناه دار غيابا بي بلاتين جي عمليات وان شد بتداوي وان شد بي اما مثلا بالجزام مهم هذا انسان يعني بيجن دي وانا بابي وانا حفتي صاليه شي صاليه نكاري بريفارا نكاري مال دارا دي اصل انجليه ابا يعني مثلا اصل انجليه ابا نكاري بريفارا مثلا بيجن بيجي كوره من انجليه چه همودر چه مثلا لی چه بقلاوه تخواه لی چه مثلا میشه مریش کتیب خواهد چه لخونتی چه همودر بی sosyalleşmişti بی yani ev ne engelliyim aslında asıl engelli evi ku جبرنا خوشانی نکارن جمال دارین بله yani ما قلت يا درونی به هر آوایی تاثیر انسان دکه ev kesin ku nexweşî dibe xwe cana motive bikin yani derdor cana belkî cahil bin mamosta nizanibin çawa bigirin te gotiye nexweşiyek wan re heye yani tu doktor dibêjî gerek te ameliyat bê lê kesekî din dibêje na te ameliyatê rehet nabî ameliyat nebe yani ameliyat nabin îca piştî demekî rewşa wan xerabtir dibe nexweşiya wan mezintir dibe aynı yek hata bamın berî de mesela dusya ameliyata kir هذا قوة تسليم كر مثلا بيجن قناة دارلي بيبي ده مع عمليات كر جالك دي مثلا قلت انت في الدنيا بيغني ملك ترسيا هذا بعمل مثلا ما بيبي ده عمليات كر وش خورا دكتور وجه ما تابورجي كر شو وجغاني يجي نخوشة كديات او جوالاتي ما جي ناستك دور تجي قناة دارلية يا امريكا قال مثلا 100 متر كاري بريفارا بله دي ام بيجي قناة فراتي او كي ام بيجن 13 مليمة دي بوا 5 مليم بوا 4 مليم طاق بوا دي او كريشان ما قناه الدار كري وان سنيرة زوا كريا مجرد بي عمليات جنابي بيجي والله كو ابزام باش بيبم از عمليات نابم او قصد يعني لا ترجي يعني هناك انسان جي اناتا اما وقتي كو او دكتور من بيجن صحه صالحي كنت مال دمات يعطيك خدمه
هو چاقی مسئله عقلی ورجی اما بلکی هو چاقی خوزم عملیات بو درنگ يعني بلکی فرصتی که وصاج جدید دسیده نما بله يعني بسيكولوجيا وصاجية قالك كيس جا عملياتا دترسى نتنج عملياتا جدا خوشيان ترسنا وسما مست ام سر فياج حبكي بسك من ل حبكي مديسا باسبا بيجن پروین امستانه کادن گودار بکن اما اغلب يابيكو مثلا ام بيجن اورغانيك ندرك كوانتنا بله بسيكولوجيا بوزق بي تجانا بيجي عمليات بن نوصا أما تقازن بيجن جويرة وشي خلاص يعني بلكي او بسيكولوجي ندني بلكي تشتكي صاد بيني هيك مثلا بيكو عمليات بي او تشافري ده زياده الكي نشانه وانت بلكي دبيكو الكي كي صار نشانه وانت بله يعني دبنجي هاوي ده چه هيا مجمع اما مصطفى قالك دكتور جي يعيرني زعب باش بزعم كاتي ام كيجان قالك ام عمليات كن كيجان بي عمليات تداوي كن كيجان بعلاج ياجي كيجان بسيكولوجي وان تداوي كن قالك ام بيجي دكتور وان باش عيرمي وام زامبي بله بله عمل سروي باخر مع مصطفى ساعات خوش Suro filono Nina 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 ye Şevhamiyon de avdono Nina 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 ye Eres bauke keinono Nina, Nina, Nina Keyna kızmane dono Nina, Nina, Nina Filono nina nina Şevhamiyon de avdono nina nina Teres mavke keynono nina nina Keyna kışmane dono nina 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 Boston hago boydono nina nina Be maşeride vajori nina nina Hortozum beli taşti nina nina Keyno biski viraşti nina 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 ساعت خوش گلک سپاس پروین بله ام دوام بکم ماموستا ایجاد خوازم برای خواب بدم ته ماموستا جی بحث کر یعنی براستی ولاته ما هشبنده که وصا هیا یعنی بزاروکاتی دست بید که مثلا زاروکاتی همی جیته بیرامن تما کم تشتک دکر دیام باوی ما دگود از تبم دکتور ای درزیل تخر ترساندنم اره یعنی ما بدکتوران بدرزیان دترساندن آن کاجی باور دکم آن نها افتش نمایه دیو باب بهتر هشبندیاوان لسر پسیکولوژیا
سردرونی زاروکان زیاده تر بویه و ام مزن دبن ماموسته ایجام ناخوازن هرن نخوشخانه ناخوازن هرن با دکتران دماغ عملیات حوجه بجی ام ناخوازن عملیات بن و پشتی کو ام دتکفن ناو جواکی ایجام مزن دبن اکو عملیات دبن هن انسان عملیات هاون جانه باش در باس نابه یعنی احتماله که شخو هرتم هیه و افجی بنگه هک دبنه هیشه مده درد خاله براستی و ام ناخوز عملیات ببن ام ناخوازن هرن بچن دکتران گلو سدماوه چه یعنی ونج بو ویچ بیجن ماموسته بله شوش آلیگ و تپاسای کر تگو معلومات قبل گزارک شو چون من دکتر ترسین اما کمیناک دکتر بدرزیه وان ترسین یک جه ابه کم بوله بله هجا جهیه ناف جوایکی دو معلومات هجا جز دبینم یعنی دبیجن بنا ام تبنا دكتور بلا ترزيق تبدا كنت شهور نساكني وك جزاء فيد بيجن وكي جزاء يعني شلون دكتور وكي جزاء دنا او كر نشاندان يك جي ابي يك جي نخوشاني دبن بيشيا خبر امرنيه يعني بصح اف جوتنج ناف التي ده هي انزع مرنجش نخوشاني شيد بي يعني غيني اختيار بوني نخوشاني شيد من اوك مرن نخوشانی مرن نشان ده جبو بیجی پشکی سترسن يعني تبين كون بمرنجي كايتنجي شخور امر بلا مشاخي بمرن نل دسه تختار ده ونل خستش كي كابي كتنا عمليات يعني دبيكم مرن فيكا بيش دبيكم مرن فيكا بيش يعني كل المال مش خوره بلكي نخوشاني وان نكشت بلكي مان سيرفي درون ناسيه بشكي عمليات ترسنش تختاره عمليات ترسن جمرنت ترسن كان جمرنت ترسن بل يعني يمكن مقول يعني نخوشاني بيش خبره مرنيه نخوشاني بيش مرنا خبره وعمليات جي يعني ساعات كان دور خو ساعات كان كو هناك جي عمليات درنا كبن بسيكولوجيا انسان دروني انسان سطش هبي نوت حبيبي خراب بي نوت حبيبي باج بي دا حبيبي خراب بي لوي نوت حبيبي فناكري دا حبيبي فتكري سطا يك بيجي خراب لوي يك فتكري او يك شعبي خدها مازنتيا او يك دبينا ويكي شوات ديكم اجو يعني قبلكو لينجا كامرو دستي كامرو تنبي مرو بدنا اخويا ماين تبنابينا مرو بيلينجا دبينا مرو كيركو خلتف لودركي دنيري ومرو دفشير مرو ناخذكم مرو دركي بدر خل بينا او جي او يعني ده هزار انسان كيفي عملياته دو حبسي حب رحمتكن ان بين عمليات يعني دنجي اوكي مرنيه جبو جام جويا بيش عمليات ترس نخش دكتورات ترساند نما هيدي يعني او دايكو وجواكي قابلكو زاروكا دكتور عبد الرزاق ترسين او يدي حقت كيمبو لبلي اغلب بيجي ما مصيج زانج عملياتها مازن ايدي ترسن مازن او دموان ده ايدي دمكي هاتنا ترساندن وخو ايدي نزيكي مرنه جد بينن بسر جيغو مراندن و كوشاخي مرنه نكيفش بي عمليات شاخي كيفشا شاخي مرنه كو نكيفش بي بله ايدي ناطرسن جبو ويجي ناخذن كو عمليات بناس باورم جوان هردو تشتهي جامعة السريدة ما مستا حق تنجيم ما قلت يعني بنجه يعني بنجها بسيكولوجيا ما هرتشته إجا تخازم ديسا قلتم بينم بشاوة ون pedagog ما مستا ون زارو كان داخلن وارا موجود لبن السريدة ما بحثا نخشين زارو كان جيكر أبجرك تأثير زارو كان دك مالبات عندك لدماكو زارو تشن مكتبه هفدورة دليزن أستنجيك بوان رهبة أم بيجي زور دستيا هفصالان شغل مكتبان بربوية إجا إيكو نخوشيك أنجي أستنجيك حستيا واندا أنجي أستنجي جاوي واندا جوه واندا كيدر بدنا واندا هبة إجا زاروك زور دستيا لهفدودكن يعني باوردكم المكتبان أنها بسكيكا هري مزن أو باشتر دزانن يعني veya ve çağvara çareser kirin yani magot ya bingehame de psikolojiyame de sereme de her tişteye o her tişi zarokati despetke yani zaroke me çıka be arami be huzuri mazın bibin be keyfxoşi mazın bibin bu de baş xo baştıra le muqabil zarok cana hevde azıdıkın yani zor desti hem çaxa ser ku أصلاً دارن السروان إيدي زيادة أمجد بين اللي بالي لناف حمو زاروك ده هي يعني زاروك تفجي لهف تكن جبوت شيء لأصلاً دارا تكن وان شو كم دبينن وزاروك يكون ناف مالباتا خود بشي إيدي أقد بينن شدة بينن إيدي ده بابي وان دنيا خجوانا بلند تكن لوان ددن
او جی وکی چوا بارک مالبات داتین سر پشتا زاروک جی نکاره دی زیده هلده دبه وچه داتین سر پشتا یکی کدی ام تکارم ساجی بدون معنی yani zordesti aglebi jî ev ku zordestî dikin û ev ku li wan tê kirin derûniya wan ne weke be ev ku li wan tê kirin bî ku tu tiştekê wan jî tune bî wekî ev ku astengdarin yani wekî wan mesela tu tiştekê wan jî tune ye derûniya wan jî gelek rinde xweş e lê belê ev ku ji malbatê xwe dengekê bilind û bi qirên û bi yani dayîk û babê dê û babekê ku nizam be perwerdeyiya zarok kurê xwe û çeşa xwe bînewere cî gavê ku wan xirab dikin û wî barê datîne ser pişta wan ew jî tên qeweta wan dikije kî ev ku astengdar Havale wan. ev ku ji xwe bêxêrtir dibînin ji xwe kêmtir dibînin wî barê dibin çin datîne ser pişta wan em çawa dibînin ji me re çawa tê xuya ji me re jî zor ew tê xuya zordestî hemşaxa tê xuya em sa dibînin lê belê derûniya pişta wî ev e yani malbat bar datîne ser pişta zaroka Bingê havê de ev heye. û ew jî wî barê nikarin ser pişta xwe pişûcin nikarin hildin û benek jê jî xira jî dibin jê xira yani ji wan re şiddet qirên ji wan re dî wekî tişekî ew normal yani val malê dê babêm jî şetiye çi wextê Buya wayê xwe îfade dikin. bu yavê xwe ew tin îfade dikin ev ku yani astengê wan hene hakikaten geleke dibistana de mamoste û yöneticiye dibistanê jî gelek yani em jê re dibin pozitif ew ayrımcılık. Ama bir abi pozitif ayrımcılık. Ne ser astengê wan yani çavê wan li ser wan nêlin ku zêdeyî zordestî li wan bêkirin geleke nêlin. Çimkî derûniya xwe kotekî ew kirine azê kirine saxlem kirine îdî zû xira jî dibê. Yani ew derûn nasiya wan gavê ku ji bo astenga wan li wan zordestî hate kirin îdî zû xira dibê. Çimkî dîsa ew wan ew astenga wan dîsa tînû têne bîra wan dibê eva qewetayê dikije min zane ku astengek miraheye qewetayê dikije min loma bît ew xwe re zane wî. Dîsa ew birîna wan aze dibî geleke mamoste û yöneticiye dibistanê jî li ser vî awê yani pozitif ayrımcılık vî awê çavê wan li ser wan binbese bila nizamin ku ew dikin. Wan muqatebin betir wan muqatebin. Muqatebin yani ev nöbetçi nexasim ev mamostê ku ew ki nöbetçi de şimdi neva derzê de zêde nayê kirin teneffüsa de zêde ev zordestî tê kirin carna fiziki zordestî jî nîne bi gotiniye yani sözel zorbalık em jê re dibêjin bi gotiniye jî yani dibê kefekre vî ku lingê wî kêm e gelek mamoste vî piştgot nekin li wir derkê vî gotinê ji meydanê hildin û bêjin ev gotin tişteke nerast e mirov vî gotinê nabêje lingê wî kêm zêde herkes kêmasî zêdeyiya wî heye herkes li gorê xwe kêm e û zêdeye ev kêmasî yani evê ku astenga wî heye xwe xilas kirî hatiye tere aynı sırada Farqa we tune ye. perwerdeya xwe berdewam dike û ew kî wî jî ew kî wî jî yani notê wî jî û gelek ew kin yani girengin başin ji bo gelek mamoste nêlin ku ew kin yani ew zordestî berdewam dike em yani astengdar tevvîka de zordestî em dibin na çimkî hêdî dibistana de jî li ser vî ew têne çêkirin êdî em çawa bêjin komele têne çêkirin û êdî dibistan jî farqindalıqa wî êdî ew bûne hêdî zêde bût û dibe dê bavên wan zarokên ku zordestî dikin jî werin hişyarkirin newsa mamoste. Lewra çiqa jî mamoste li mektebê muqatebe ji wan re bêje ev hevalê we jî weke we ye tu farqayî tune ye erê pirskekeka wî heye nigê wî de milê wî de bekî dera wî de hebe bedena wî de lê dîsa ew jî hevalê we ye lê ev hişmendî di malê de ku nedin zarok were mektebê jî mamoste jî heta ciyekî kara alî zarokan bike newsa. Yani hişmendî pir muhîm e mamoste. Ev programanên dê bavan. Li dibistanê ew ki em jê re dibin okul îklimî yani wekî atmosfera dibistanê gavê ku vî qebûl neke bêje em zordestiya hem çaxa yani bi tu awî qebûl nakin ne ji bo astengdara tenê em bi tu awî qebûl nakin carek dido ev zarokê ku zordestî dikin bu wan malbatê wan gavê ku axif bin ji dibistanê ew tê heldan xwe tê heldan yani zordestî çime berdewam dike mamoste û yönetima dibistanê ew nake yani dibe ya tiştekî mezin nîne jêrek ew kêkî wisa gotinekî wisa gotiye me jêrek got xilas carekî dî nabêje xilas lê belê
نبی آب گله که میدانی به هلدن یعنی جورتی گله که نبی آب به هلدن گله مالبات کو زوردستی که زاروک کو زوردستی که مالبات آن بین دبستان امرو گازی وام که امرو بواره بی یعنی که چی ما زاروک اوت که زوردستی که چی ما مرو بی درینه هولی امرو سریب آخفه امرو جوی زاروک کو زوردستی که امرو جوی رجی بارد بشه اوج زاروک وجبو پرزگیره که وی زوردستیت که گله که امرو وی پرزگیره که ویجی شهولی هلده نخوا زوردستی شهور نای اوترن هلدان yani akle bijeji mamosta o yönetime dibistani tkarin vi jiholi hildim. Ez biyavi o ev kuzaro ki vani astengdan jitçine dibistani çünkü jidder ve texuya yani zaro ki emro zordesti lwan hatiye kirin natiye kirin jidder ve texuya çava texuya xwarna wan kend bi xwa wan kend bi xwastina çona wan dibistani kend bi keyfa wan jijanere idi hindikte كذا كوفي أو كي ديتن يعني ديتن كو روشة زاروكا هاتا غوراندن خرابون يفتشا دبيكو يعني زور دستيتن نبي لبلي زور دستيجي جالك يك جوان يعني بيجن دبيكو اف غوراندن اف شونا نباشيه و دبيكو زور دستي بي دبستاني ما مستعره باخفن قال جوتشي اف او هي يعني اف هيس جوتشي بوان زاروكاراتيه تشيبون جالك سري سكنن يعني زور دستيره بس باور مجال لسر زوردستی من بله مجال که لسر به پروگرام مچیکر yani zordesti رو دبستانه ده وکی پروردهیا ماتماتیک گرنگه çünkü şihat şey ziyadet be şihat meseli setkinin ziyadetir bi çime dize mecbu astengdere mego gereke civaki çi bizan be hev xemgin ev nav civaki de ken bi nav zaroka de ken bi çünkü zarok idi xone yani dünyaya nu زاروكا بريسلش ما مجرد بن يعني دبا جبو خوب كبا غم جبو خوب كا خو فكره ل سركفتنا خوب بنيرا ابدين اشترى جرنين جبو فيجي اوجي هف خمجين كامت كا يعني انسان كي زياده الخوبي هف خمجينيا بي كامت بي و درونيا دروناسيا جغيني خو زاد فهمنا كي وناكا بخماي ناكا بدردي اف زور دسي زادت كا از باور مم شخص سر زوردستی ستکinin kim nabi zedetirdi bi. Çima zedetirdi be mamosta yani. Bu yani bireyselleşme yani zarok idit kevne evki xwe gama derdê xwe gama serkeftina xwe gama xwe yani dêbav çima wan hişyar nakin mamosta viya dêbav jî yani hişyarkina yani hişyarkirina dêbav tene ternake yek çünkü sosyal medya teviye yani viya kutke qavatke xurtke yek jî malbat jî vi xurtke yemek مالبات زيد بلا زاروكيم سركفتم بي بلاش اي خلقته تشيتر بي بلا تيرا خوبكا بلاش حوالي خو تشيتر بي ام جي في مثلا ما مسا تشد بجنزاني هن مالبات يعني چند جرا راسي في تشتيهات مه هندي بعد بجن دما زاروكا تخي تجي لوانخه ايش بخو بباريزي يعني حقا تجي روجك مزينه تشكي جماعه نبي ابراره صالون نیوه ایجاد چه دبستانه پیش دبستانه هات به دادید به حوالی که من ایراد به پرام کشان فکریم گودیایید به چشم گاوی کو پرات کشان که پرامانج درجه دسته yani یکی دسته گرتیه yani از باورم چه که صاحب بلکی نه تام بیشی کی دسته گرتیه تیجی پرای بکشن یا یکی هم گوتو چی جرد بیشی وقتی چه گاوی کو یکی پرات گرت یان جلته دا دیگه پرام نگرت توجبونه چی پرام جری خیم نه ولی اون وی شرکه گاوی کو قبول نکرد بردوام کرد اجماع مستقی خوره بیشه راستی اوه یعنی چهار کتگو اجزاف ساعت کم تهودی کو مالبات هاتنه دبستانی او او کیم دانه الکرم دانه لکه چم دانه که گازی دیو بابی وام کنه جانا مالبات شیل هفدو ناکن شرط کن اوه کو داوا شرط که او مالبات کو داوا شرط که یعنی او وی زارو شخصی وی حاله yani zor desti want ki jwan hinde be jwan dibine. Yani psikolojiya dev bavan jî bi her awayî tesîrê zarokan dike û karin bêjin. Gotkin em vî yani kîja mesele gotkin. Saetekî bin werin heva çavê xwe neva saetê de sê heb ew kene. Akrab yel xewan û tedî saet saniye daqiqa. Ev her sê paş de ew kekê ye. Sistemekê wekî çarxin û ew çarx tev dinav hev dene. Inca çarxa dünyaya em dikarin ew bikin çarxekê piçûk di ortê de
شخص دوراوی ده دیو باب چارقه که دوراوی ده چارقه که دوراوی ده از فرض بچم محله چارقه که دوراوی ده شهر کو تدنه و چارقه که دوراوی ده دنیا چارقه اورتی شخصه قبل کو شخص خرابو تف خراب بله داویه کی جایه دیو بابه قبل کو دیو باب شخص خراب کر تف خراب یعنی قبل کو چارقه ان درویج خرابو دنیا خراب بی ام بچوجي قبل کو خرابو دي دنیا خراب بی او ساعات قش كريت هاي هبدوية ساعات ناقري ووقت درباز نابي جبوبي يلك امرون يا اس يعني كوريا من يعني او كم تشا من يعني نا انسانك باش بان انسانك خراب بتشي بخت الدنيا بي خراب يعني انسانك باش بخت الدنيا او افبك يلك امرو صا نبيجه çünkü her insan dünyaya dünyayı بتشوك يعني مرو بتشوك اللي وكي اوكي انسانك بله بله ساعت خوش ماموستا هین وقت ما هي يعني اما هديه دي برنامج خداوي بكن ل پرس جيت ماموستا پرسك جبوت هاتي از ويات خوازم جيت پرسم دبي جنن دوجاني گلو جبرچ هستيواني كلكي از بيجم بريكي انجيت به جبرچ چت به جبرچ مسافه دوجان بي اغلبي مسكو بلكا دوجاني باوردكم دوجاني مثلا شان دي بله حمله بله بله اوی کوسا چه بیم مثلا برانی چه سر پشتوان گرانی چه سر پشتوان وقتی گرانی چه سر پشتوان دجی پشتوان دجی مثلا فتقه کبی او فتق او ویسنی دا عصیت که عربی ایشوان زیادت که وجغینی جی مثلا پشتوان دام بیشن حاسیوان مثلا حاسیوان جانا نرم دبی کوشیک بیشن geçici osteoporoz جرد بیشن اوی کدو جانی بی گله که جوانا دا ویتامینی زیاده عملیه نه D vitamini. D vitamini. Demek o düzen ne karın bıkar benim. Vitamina D. D vitamini. Gelek mesela D vitamini. Roje 8 damla. 8 damla 8 damla بعملين وجغيني يجي مثلا روجي قال لك دا دقه بعض دقه هنا برطافي وجغيني مثلا هيك بي نيفشك بي كارتول بي وماسي بي تشتي صاجي عاملين جبونيكو حاسيون قوت بي مثلا هن دكتور جد بيجي جبوكو هن جراند بن بدنا وها وكار وي باري هلينا افراس تمام يعني هم بتك هن مثلا بتك زوم زند بن دناوا دي اخده وجنيش كاوه او جراني قش تتكوه بشتا داي كاز بيجو مثلا داي قال لك باش يعني نكار بمشن لا بيجي والله زي كيلو بالصينم از كيلو بدم ياجي مثلا از كيلو بالصين ما انكار بشتحمل بني انكار بدم اما اغلب مثلا وقتكو زارك يوان جوان تي دنيا تشد بي جوان او ايشوان جي خلاص دبي كيلوان جي خلاص دبي او دبوان جي خلاص دبي اما قال لك في درومي ده قال لك هاي بس لما خوابن وهرنا برطاوي مثلا كاتي تشيب خو قال لك مثلا كيلو خو هر ما كوچو كنترول قال لك كنترول كشن كيلو صاديه كبغوري وحفتيه انا حفتيه قال لك بغوري هذا بله تقول يا ماما صبرا فيتامين د راجن خوان و خوارنا خو بالدار بن هر فيتامين جي مثلا مولتي فيتامين امش جباير توصيه ناكن مولتي فيتامين انا كل اجزانه د فروت انا بر جغيني حمد غو مثلا كولاجين بي فيتامين بي يا غدا تغذيه سي جغيني دكتورم توصيه ناكن مثلا كان فوليك اسيد بخون شو سي هر سي بريكو حمله لك كده سيما 200 يونيتا ميكرو يونيتا قال لك فوليك اسيد بخونكو بابكي وان جيبو بشتوان ده مثلا بيجي نورال تب دفكتيه ابعصيها مناقرا يجي مثلا افسنيلي الدرفه دميني قال لك جبوني مثلا كو دوجاني بن سري سيما قال لك هروش 200 ميكرو يونيتا فوليك اسيد بكون جبوني كو دفدا نورال تب دفكي تشنبي وجغيني قال لك دا فيتاميني بكون كو دمير اكسيكليا بيش خوتي دكتور انجوانا بيجي بقولي دمير علاجي بدوان اما غيني دكتور قال لك بحمد الله لكن علاجه ازانه كرن نخون يعني فيتامين نخون يعني غيني دوجاني بونج از بپرسم ما مثلا تبعصا فيتامين انكري او مولتي فيتامين يعني قال لك كاس ايديفانا بكارتينا يعني والتوصيه دكن هم جبو حسيان جي مساج كولاجين جركي بكارتينن بيجي جبوني نخوشانيه خو ام بيجن بلكي فيتامين بكون تو زراريتنا ام بيجن بس لما يدا فيتامين كيما تكلم مولتي فيتامين بخوا اما بيجن لا شيء دشي حصي دشي چوكي دشي بشتي دشي جبوني تداوي قال لك حمد خوا فان فيتامين ياجي فان غدا تقوسيه
هلا ده قال لك بله. السريع أولي دكتوري خبرس بك كدكتوري تفسير بك وشاغ قال لك قبل دي بله بله پرسان دوام بکن ماموستا Tabii. پرسا کادن هاتیه دبیجه سیستم ده سحب فطق هنه قالوا عمليات جد ترسم لدكتور جوتي تقصد عمليات بي كفتقيتها بطقي قالك تالوكيه ديسا برسك جسر ترسي هات براستي يعني فطق شواد تقن ما موسى او جي حقا جي دما مره بلو بس أنا بيجي دبيستا فطق تقاندني كومد أمريكا باش كشانت هزار جاركة كوبتاقي جينا مهمة يعني وقت كوبتاقي قال لدكتور قالك بيجي أنا دكتور جي ترسين دكتور ترسين المساج بوني شي جبوني عمليات بي وقت أو ترس كبي قلبي مرو بسيكولوجي مروجي قرات بي بله وقت كو حتى كو بيجي تلافيجي بي أو فتق قلازي بيجي ديسا بدن مرودا عقل مرودا از عمليات نب از باش نابا بيجي مسألة أوليكو يعني بيجي نحن خوشتينا بامن از أغلبي مثلا الفتقي بوين فتقي درينم شوكات درينم كنا خوشتي بامن عليه درينم مثلا بي بشك بقوات بيجي السريع أولي وقت كو أجرت بيهم بيجي درومة عملياتها أما بريدة روبوتيك لازر تدابسيه روبوتيك لازر روبوتيك لازر بعمليات ام بريده شش سيانس بناته شش روج ورا كامل بدن كدرومه تبي او تداويه كتشاوي يعني منشدك المويه ماكينه درومچا امجم خود ريشتكا جهازı كما روبوت سيستميه ev lazeri birji robotik sisteme yapay zeka çekiriye ve betine server ev çevirde ödemeyi xlastka şeyi xlastka ve qanaqşi zedetka mesela وقتی کو اغلبی مثلا کو اوی کو ام جوار بيجن عمليات جي سر اوليد ان بيجن بي تداوي بكن كو تجربي فايده نبيني يجب قولي فايده بي ام كان مثلا نقطه اتش اندوسكوبيك نيوكليوبلاستي ام تداوي صاجب كن يجب مثلا اغلبي كو نخش بري عمليات ده متداوي كي صاد داوان اغلبي باشتمن بعمليات انجا قال لك هل نخش ام بي شانسي بنوان ام نبي عمليات كيجان دكتور بيجي ام هو ناطرسين ام نبي والله تبتقي تو عمليات نبي تسقط ميني تفج ميني تشكل صوتنا يعني تشاوت تقل ورد شد مثلا ما مثلا فتق بالتقه فتق بيجي تشاوت تقي اشتر بيجم بيجي وقت يكون فتق ام بيجم بيشتمروا ده ايش كيا اف ديسكا ام نافي ده جلكيا وقت يكون قراد بي اف تانك بي دور ده basınç زيادة بين مثلا نافي ديسكي ده شاني قمر يجد بها فدا basınç فدا çepereki ya اف çeper قاتي صار رايك دميني ام بيجن نخوش خو جمدان تشتكل ده يجب تخوده لا شيء قلت او ثانيك ده او فتق تقي وقت كنت تقيجي اف جلي تدربه جلي نرم ابي مثلا اغلبي كنت بشتمرو ده كو فتق تقي جوانت بيجن عمليات اما في جلجي نرمه يعني وكي وتبيخينا وعافيت شخورة حالي جا اغلبي مثلا ابنا خوشي كو جوانت بيجن عمليات بعمليات جي مثلا تداويكو اتكليبن روبوتيك لازر بي وشغيني بس ام بيجي نقطات الريجريسيون درزيام اغلبي مثلا بري عملياتي ده ام كان مثلا عمليات يجيب كيف نور اندوسكوبيك فول اندوسكوبيك سيستم ام صم قلك ده قمري ده نشاندن مثلا فيدا قلهن دوان قلها ده بي نقط عندن نبكيركي تقولك ده مثلا قرطو مديخنا نافور درجي ام قمرك تشينن اكران مازن ده ام يفتقي ام يسنيري ام يدمر ام تفد بينن اب عالتي بتشوك صادافيج نو يفتقي جنابت كشينن عمليات صحيح اما اغلب يجي بعمليات مون بريه يجي ام هر زمان ام شانسك دنا خوشي خو كفتقي تقيها بيجي ام تداوي روبوتيك لازر روبوتيك لازر نقطه راديو فريكانس بيجي مثلا تداوي كو بعمليات جزاف gelişmiş buna doğrudan ne fizik tedaviye ne bejin yakça işte murad avtka qurpelitka ne tişekü say doğrudan amçına servi fıtaki am işlemtken derziye yaji kamera sabçuk doğrudan servi tedavitken ji aglabi %80-90 evanji bir ameliyat başlaman fıtık takici بله پرسه کادن هاتی ماموسا هری داویان و یا جبو برسیبین برکم پروگراما خود داوی بکن دبه جرحای حسن مساجک شاندیه دبه جه دپشتام دیسا فتقه ل دکتر گوتی دسپیکا فتقه یعنی روشات نپر خرابه لدبه جه کو جبو کو روشام خرابتر نبه دبه از چی بکم يعني او دسبيكا فتق باور دكم بهر كزيره تشد هر كزيره تشد بي مثلا
evj em çağı bêjin ku îşê giran bike bila îşê giran neke çişê giran bila nede bila egzersiz bike bila her soberê û ji xenî jî hosî ku me tiştekil de bila xwe netewînî aglabînek insan xwe tewînin tiştekil de piştewan dikevîne Ji nişka ve piştewan dikevîne razin tiştên giran belê. digirî mesela bir tiştekil de me piştewan digirî dikarin xwe rast bikin mesela aglabî ku saçin mesela piştewan hasiyan dikevîne ve pişte mirov ev hasiyanin ev dikevîne bin ev alqêd mînin ama bağlabî mesela ev nefıtıka em jê bêjin bel tutulması baset eklemse durumu ev bağlabî nefıtıka em ku pişte mirov dikevî ber ev Belê ev jî mesela mesajî watê ku em qurpêlî dikin darbek deş xwe rast bî rast bera hette bin. gelekî heta ji birî em xwe netewînin em îş nekin watê ku em xwe tewînin Tiştên giran jî em rabêjin. ev hasiya mirov dikevîne ev Belê. zêde baskî tê ser fıtıkê mirov gelekî heta ji mirov hebî em rast bin û ji xenî wextê ku me tiştek de müsaadê we bê nîşan bidin müsaid bîvir Pro wextê me nema mamoste. ama tu daxa nîşan bidin Belê nîşan bide kerem. Peki, وقتی که من تشکیل ده، کلی کم سال زیاده خونه تابین. یا زیاده من تشکیل ده برای خونه داور. Belê. وقتی که من تشکیل ده مثلا خود تابینن، بری خود مثلا چوکی خواهم سال دن. اغلبی مثلا اوی کو چنه میجی مثلا بله. خواست تابینن. خواست چنه سر میجی. Kar rûniştî mi jî meş bikin? نه مثلا بیشن امریکیه میمیش کن. اما یعنی عرضه ام گله کم نفسه ام خوب تابینن پیشتی من عرضه. هفجی مهمه. Ya gerek me baldar be nefsayı. Aynen. Nişka ve xwe netewîne tiştên giran Mesela piranêjê. میجی ده سر اولی ام چوکی خوب تابین پیشتی من عرضه. Belê. Herî dawî pirsek heye veya jam kurtasî bersivên mamoste pro wextê me nema dibe ji bo skolyozê em herin kîjan beşê. Em her Ji bo ortopediya skolyozê yani- fizîkê mamoste. جبونی سکولیوز yani ortoped doktoru. Ortopedi Tabii. nefsa. Ortoped Ya beraberim doktoru bawe. kesinlikle. Vakti küçük ortoped doktoru yaji. Te ortoped doktoru jere beji her şejme varan filmetap kişinin. Belê. U pişti dvi arayı daji tikariyara fiziki ara egzersizi. Ama geleke hoş ortoped doktoru ne katinin. Belê. Ne be fizyoterapist saji, ne fizik tedavi doktoru. Asıl skolyoz tedavi ortoped doktoru şirken. Geleke her şejme ne bavan. Belê. Gelek spas mamoste. Pisporê ortopedî û travmatolojî Ubeydullah sevgili. Barış lazım. Bernameyeke têre tu jî bû bi sayewa me behsa her tiştî kir îro bi her awayê me behsa stengdaran kir me behsa derûniya wan kir me behsa nexweşiya wan kir gelek spas dikim herî dawî tu xwazî tiştek bêjî karî bêjî mam. Bege mesela zarokê xwe bi şeyden spora, Bele, bi şeyden spor. tekmandoyê, karateyê, Öyle. ya jî soberiyê, em te güvenê wan zêde bî. Wan teşvîk bikin yani. Aynı sayı hem tecihatî bijin jî, hem kesin nikarî neheqî jî li wan bike. Belê. Lê xwe savunmuş jî bikin. Ev Gelek tiştê spor. sa mühim in. Gelek spas mana tava. Pedagog Eyüp Ok mamosta gelek spas ji bo agahiyên te ji bo mêvantiya te mana tava te herî dawî ji me re çi bêjî? بله يعني قوتنا داوي بلا أبي مجي بلا أب معلوماتي كوزارو كيوان أصلاً جوان هب نتنبن بلا نبجن أصلاً جي أو كمتنا زارو كمتنا زاروك شخوا أقوى قايل به وشخوا راضي باور به. درونية أوي وإيدي بقوت بي قبل يقول درونية إنسان بقوت بي أصلاً إنسان هبيجي جانا خوا وإيدي ساخلن بردوام بك والتنا بيجي إيدي ساخلن بردوام بك سركفتنا بتي أو تربي راحت تربي يعني جبوي جلك زاروك ج هبونا وانا الدنيا أقوى قايل بن بله. يعني بكيماسية خو زيدية خو شخو قايل بن أوجد دست مالبات هذا يبشك Saat xoş mamosta. Yavaş. Gelek spas dikim. Stranbeş, Pervin Hüseyni, Malatava, Ali Ekber Ergün, Alican Koçer, Saim Ertem, dest xoş gelek spas dikim. Belê bînerên aziz me vê heftê jî programa xwe bi dawî kir. Hefta were em ê dîsa li vira pêşberî we bin. Heta wê demê bimênin di nav xêr û xweşiyê de. Roj baş. Sebradila demji gula deri beketman mabın Ekeme peyderdu gula deri beketman mabın Ekeme peyderdu gula deri beketman mabın Sebradila demji gula deri beketman mabın
deri beke canım amın Eke beyler kula deri beke canım amın Eski başım, eser başım, deri beke hanım amın O yerin adet başım, deri beke canım amın O yerin adet başım, deri beke canım amın Sabradla, demşirikla, deri beke hanım amın Ekebe beyler kula, deri beke canım amın Ekebe beyler kula, deri beke canım amın Ozgazına jimineke deri veke hanım amın Erdoğan'ın min delleki deri veke canım amın Erdoğan'ın min delleki deri veke canım amın Sebradına demşikula deri veke hanım amın Erdoğan'ın min delleki deri veke canım amın